Now, both to say, Yamiada Roman, who you plan? yeah, nobody I say, doctor, I'll say, I'll do chum. Na Montio, and then a pro bono, a cose. Yo, Brian, and no pay my menchia waumu, and then anonymous and I mean, sure, I'll take a course or a sentiment and so. Now, I'm a doctor, you'll say the Chumuchia and my party for you know, make titro more magic penny 80 years share and pay. Doctor, you'll say the Chuma a proud boy, and F so. Danny day in Christ, send you a free delegate. Where I'm in the work, I say, Dr. Yosef Duchum, Abba Santimemo, Ashanti region, any formal executives, any formal MMDPs, any MP, and Kitahon, and the party, Yabana Monswap, say Bono regions, so, and no more Eddie and contract, and it has not always been lost. As a single Jinaye now land chicha. Jinaye. Hello. Hello, but I feel the Aha, yeah. She said, I make consistency, I am boy, the core central region, near western region. Now, you know, among so Aquaco D and Como said, yeah, ne Afophonum D and now, the exact. Yeah, me and throw back. Why? Me and throw back. Nah, the line almost I'm Freddie, mommy. Yaw, Opokumensa, you will say, or do chum Casamafua. Now, probably our boss, Obetu Frankama, at the new Patriotic Party on the 31st of January. I brought Munina Wako Twaba. The Obetu Frankama or no. Now, pro bono or no, and I, you know, say on Casa. And the ono ne ne to twen komo no na yen hwe se we de betom kama ya boku man sa otemen kan yi me to on kapa aha fisi ade ye pa to aso yo ti said na make an anti said na make no emre mo de se obi be ye party ni ama NPP ene mra Dr. Yosef Duchum ejina wo pre se obetu frank ade ama party no fi se Nensem ene na ho fama ene ne tribu power ma party no eya ade a me the zoning of the party to build a strong relationship between party and any abino. Kwanya obefa so ama polling station for MYA2 ama money motimi abenyam. No matimi akọ house to house abon to ade ama party no. Kwanya offer so aboa sene ebeya every constituency biano ye be produce 100 engineers ebetimi adane constituency ne shebre ene ne dachi ani na yaka ne nyina bom na ye de aye national prosperity agenda dane de nyina odi hu nkomo ebo hu dawuru e de kire party for eti Brian emra me ne wo kasa de ye nto aba ye bo no enika efe so na said the party for the CG assembly tumuno aya dia a shame cry ema yenya reshemu kese so on the 31st of January 2026 party no be ya dom no mo de franka ashe Dr. Yosef Duchum sem e wa bra wa pick the fourth position e wo ballot ne so no na fourth position na mebusa mudi bibi gina so ana say e 9 no say e 9 Brian near any can ewo asemi abusa memu ni say yenimo coincidentally abrebiano anamo bia yetu bia no ye de tunyankopon ani no no akasa tutu anamo e de sie in terms of spiritual matters any said the obade sie ne niam de Brian wa akra de oti ase chen me yi nemo so wo hwe emra ye kopeke ye form which was on the Thursday na woda which is fourth in the week ne ye kotena say ye ballot na ye first ballot ye pick number 4 na ye second ballot is ye pick number 4 na ye nyankopon na e kasa kire party no enyina
Senia yehwehwe eye nkabom afiri ne honom no. Eno ne the number 4th position, which is Dr. Yosie Duchum. Because the consistency, any near maybe about numbers, no Brian, a catch them say Obibiano or Kwa Kensi. Now we'll cry the 4th position. No. What it signifies is it is a solid touch. Now it is a number, a building relationship. MOB who say Yinina ye kahubi. It's a party no asumdua or party in Kambum seminar walk no. Ejina the number 4 position is why a Dr. Yosie Duchum. Ono na betri nesiso. Ono mom ne betimi aka afofo no mu nyina bom. Ama party na ejina brane. Ama ni monyam shaye pedi ama party no. Enam so betimi ama yetimi akonkodin. Aba aban mu in 2028 no. Ono na betri so nesie. It's the 4th position, the 4th ballot I fire no. Enye Ade Akye na emom Nyankopon ene kasa kire party no ne titiro the delegates say enkabo mu nsem ne nia yehwehwe nyina no Dr. Yosie Duchum abetri ene sie so name share what is happening any say the anamoni siko any party for ne nsem na omo kana the warehemu kese say party for ne hu the new order any the new life e was say yehome e wo party ni say ne baya ye betimi agina yi ami etimi akonkodin etimi agi to me in 2028. Doctor say Duchum kasamafo aye yaw poku mensa ene na twekuma yaw mame fa unsi ha menim se ma problem go so bibia ba ye be pinchen ona ye tie ne ho wadaroma That's Brian Akonya kese amode amame. Okay ati yaw poku mensa na mote ne nka no na ono so de ne de eba sisia no na mame emma MC Asiebu Akwaba ewo dwumadie so na o te MC di anu hu se ba heba anompe ene eho ensem ahodo na ode hu dawroba ne mpom to say Nyankopon on dawroba we kwa American next year na o man Nyankopon ti ase me kopa MC oh my anyway o man Nyankopon ko so no nsha pa no onye okese ene anopa ye bechia ye tiefo nyina enchia no efri Dr. Ba aso ye ane ye de ma yarefo ene ye tiefo nyina ena anopa Mr. Wadaroma bomoden na je number na fo ani kire Dr. Ba na bra ma ye hwe oyade ma yade no emfri nipa da sane umu fi se wiase ankasa no se yade tena wo so na se wanhwa yare sabia papa te se Dr. Ba aso ye ne koye no fen me kwa ha koto aduro me de me ru akosha ha ne de yade na kwa animu na akoduru ba bi afa de wo se ufri ate azefo asasi so na afa akofa nsem bebere de abrew enu nti na Dr. Ba se ye koye titi nimu akire wo se ye nananom no munya emfie oha ne ye kire enso no mo da so nya ahoden enante kwa afuom na ye die ntia na ye haban ni nubra na ye nananom no omo hyase tete ede bo mo bra abra yade bi aka wo mo eno ana na omo de ho adwuma nanso ne esanse noma adane ni nti ama noma ye bebre ye nuane ni noma ye nyina na ama nipa entimi nyini enkwana ni bebre no nti na Dr. Ba say yakofa haban na babie mu a ye de sa yade no ama nipa yade bedokro na ebema ne nkwa no atwa ntam no yaboa no ama ne nkwa no atimi akwa animu esan ye bibiduro ne ahabanduro a ye wo ewo Dr. Ba aso ye enti ena no pay Mr. Oshane nso na tie ne ye se Dr. Ba number ye diti dwuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Ba ewo kumasi atonsu ago Aban hospital na nachi ane yewo ane nkranso yewo Spinters Road 18 Junction ehon so ubehu Dr. Ba ewo ho anopa mi ni wudi nkomo aka cho se de na oman ka no ade nipa bebre dinim Dr. Ba ye ho adwuma ye boda wuro kire nkrofo eye nipadua wudompe na okase me so ma me papa
a wo dom pesem ti ama na waka fom no hye ne so se wo de wani be kire Dr. Ba ho emwa ba mu da se afa de enkoda na aka wo so enye no kore fisa da bia ka che se Dr. Ba ka ho asem a ye ka che no ye wo ho aduro pa se wo beto Dr. Ba ne yese kase we yade adokoro no titiri obi ani kotodwe ya ne yese wo tete wo brebre o hahai enam kotodwe mu yade enti no obo mode hia Dr. Ba entempa so na yate na firi ne so ama ne ko esan se ye haban na edidi dwuma we aso ye ho no sebe ewura nipadua mu ayade ne te se dian obefiri wo so akọ enti na no pai ebia na wabrabo wani bre no ene wareho ene usu no dadwene nyina ye se wo kotodwe bi ya wo ya woni no eye wo ya enti ama o haw ne amane na ato fie ebia wo store bi anka dan ne dan nyina wo so wo kọ ebia wo afuo bi mu wo se nka wo kọ ebia na wo adwuma bi wo se wo kọ na kontuo bi nanso esa yade abedan wo kotodwa wuntimi kura nyina ho ana sabu watimi anantinti amen ne wuntimi nko ba bia aka fom esa se wototo nuanom akoba bi bebre nti ama abamubuo aba ma me papa minu abama wutie me sa wo be hya ne so na betie ni yade bia me ka chew se yade e woni pada sani mu no se enya na adura yade ni nye kwankro biem enti mira bia atwam yade bi besense kuro ye wiase ama pie kura na nipa ntimi mpie nanso mra ye nya na aduro no enne yade ni obiem enti yade bia wa asase so bia enya na adura ekọ enu nti na me na o ka se emoa ba mumu se wo kotodwe no wanante abre wachina bre woko ba bi bebre enko mami wo yesa ebetena wo so ache ama afedie na ache awo nan afe wo na mo abehun se wo kotodwe na esu kra sa na fe akofo hawa bre no akafom enu nti Dr. Ma say se be ya wo behun se nyankopon wodi haban no odi hyeni padasa ni nsase emfansa yade no a wodi tumi wura mu no wo behun se eye nokore ni nti bomoden se wodi wani abekire Dr. Ba aso eye ho na ya bowo amane ukotodwa eye wo ya woni na wutimi nya wo hwe kura na ebutu so na keka ye wo ya wutimi nya wo hwe no oba Dr. Ba wa na ye na ayeye ebia na wutifie kasemu yade amane wabubu oguo ani daso asamesraw enkasemu yade de se ba nipa dasani wo so na se wa hweni ya obeka so obi ato wadu wo ba bi betimi atutu party se titi wachi kasa abramo ene obi a mekasa pa wo ha e wono spana code no no obeka a kirewo obi o gina wo sesi ame no kasa ya na ye ne ya na nani su bire no obi o tenasia na ye ne ya obi o kokete so a wontimi na ni nyina ye se na chibramo no kasa no eho aka yade abam obi dia anya yade kra ye nkwanhia bi na okonya ye ana amenne na chikase no ohawa bamu enu na ya na Dr. Ba ka kire wo se eye ntie no ma bi na mo abamu mu fi se ye ka kase ye ka dompe pa wo nipa duamu se ohaw ne amane yale dom kwanhia bi ade abresa dompe na enipa ba ko pe a wo waduro e wo Ghana ha eye Dr. Ba enu nti omo ba ya so e nyina no oba bia no aka ye mi hunu antam a ana makone na ma mi hunu ma mi hunu ne ntem na ya na to da ya na sebe ya so den ya se me pese me kwa ase me nko ya bamubuo mesrawo yade de dawo ekawo na de yesa no ma na yade ne betena wo so ache enu nti Dr. Ba say ena no pai awa ba ensu oto se first na oyade no fi se ensu onto nti oyade ne da wo ho ekode a ena de ensu na eto akopem de beto enti nyankopon say bomoten na haban na ode ahye Dr. Ba nsa no bra na wachi kasa na sebe edan bi abu agu so wakote ahwe ka bi do wakotwe ama na kano no ama sebe awewe mu abia wokokata so a wuntimi na no oba Dr. Ba ye ho a ye de haban be hyase atoto wachi kasa ne so na ye ja haban na makasa no na noa hyase etisi wachi kasa ne se bi na frutra bi so anase wachi kasa ne bi na mu na abiebie anase awewe a haban na be kwako dijuma ama die asai ewo chikase na ma wunya hawo no na haban na sia no kwan efisa da bia me ka cho se enipa bebra mo ache no ni nyina ye wo chikase da bia me ka na me ka enipa be chia eye wo chikase
enti hwe wachi kasa mu ye ehya ase se ye oyan kakrakra emfa wo pen koto aduru enkoda wo se wo mantietia wo enkoda wo se wo kura na wo yiri bi ntietia wo wo se wachi kasa fi se achi kasa no ewo nkura beta bebre ewo baabi ebia afa ne baabi ebia adi dwuma ana baabi ewo die ebia wo ka ebema nipa dasani wo ho akere wo ya wo de ka ebema wache a ya wo de ka ebema wo da wo na etini nyina no eye Dr. Basu ye ho ana gitum se yesua se ye hwe wachi kasa no e de ahaban ama operation sem nyina no akoto baabi ama anya fa hodi enti bra ho na wachi kasa no ye hwe ma wo ena me ka che se wusisi na ya oya no sisi yade na ete wo so no sisi yade na etete wo no sisi yade na ada ni su braba ohaw amane no ene ye bodawura ka che se Dr. Bati ase o Dr. Banko baabi a Dr. Bade wo kroma se wo den haban esayate enti obi a wo pensi pa wo ne waste ni mo no on family Dr. Baho ye ka so obi sisi ya ne ya otrase osori anu obre dani danyina no de no ma bi twitwi ho enso ye odaye enko Mame, se wa me pe dukan, a me pe aban pa, a me teta usisi n'achi, a ma haban na nkodi dwuma wo yade bia na ha bia ba usisi ni mu a, mame wo beka fom. Enu nti papa me nua ba wutie me, usisi na ye oya na ne amwa ba abrewa force, usisi na ne amwa ya akokora force no, eni da so wo ho, se wo be free wo fie no watu anamon aba Dr. Ba aso ye ho. Echamfo banyar wanyina bedwane de ahaban ebebuo nipadua no ama wusisi na ye oya no wwesti na pensa abamu na wo bra no na ahaban no akoyi ni nyina afiri ho wanyina no eye yanimusam obi a woba Dr. Bawa wode o ha we bi baaye no enne senka wo hia na busana ankobe tia waka che se ba bi ye bodi no enye ba bi keto na nya agudie enti anopei se wusisi na ye oya fabra Dr. Bawo obu a ne namposo no yanko no ne namposo no wapira ame ho ekwanya bedo eye ne ja wodi tiawa enye kura obre eno fabra Dr. Bawo na wanko na wo namposo no ahaw ne amane aba no eho ne tutu ye oya no ni nyina yenhwew afa ne obi o ha ne hibon eye na dwonku ana no so awewe adwonku no ye se eba wata so sisi wo no eho na yi wa dwonku no na kasa ne be hye ho na hyase ye se awewe ana wunya nkwanhia bi na kokana ede yawo nkoa na bre nipa dasani enti obi a ne hibon na dwonku ye ne ya bia no ena me ne wo kasa otiawa a wontimi ntia obi kura ka fomu ama na ntia ye de ama no nanso wunya adaje na wotie de hunu se yesi ye kaka se ka dompa eyeye ne ye ho adwuma de a na wodi wani kyerɛ wa me ka kyerɛ wo se wa dwonku na wo hibon na agye watena da mu mfie bebre no a ubedi adanse te se kracha no nko otwika okonya nkwanhia mfie mienu achi na dwonku hya ase se ka no ochini kroma nyina na obi dumfo bi na di ni free St Paul's amakom ade ni be pie Dr. Baso ye na oba ye wa ni bosome kra obehia na aduro no enne abrante yi twika e wa tonso ago ye taxi driver a wo twika oboche se ohu ye ne a deda wo ye no ya boa no ama yade no afiri ne so enti wo hibon wa dwonku no fabla Dr. Baho afi etwere yade ne dam yade na ha nkrofo no eye Dr. Ba afi diabetes yade na siche yade edi nipa sugar na wuri bebre nipa ebre no oba Dr. Bawa eye bibidro o pressure no bra ni yenye ne yie mawo afi ene also yemkro na etete wo no ni nyina eye Dr. Ba aso eye ene wo so deba enti na anopai ye de kasa no ebeba hwie ye ba de ye ka che wo na hwie ne se bomodi se wo betu na mo beba ayare sabia etiase nkwa wo mu ayede abansa yade ete se Dr. Baho na nya wura ho a ayare sabie be se ebe ye odia number no ye 0244 0244 988 004 0244 988 004 and your 0244 08 34 82 and open Dr. Ba ye wo Kumasi Atonso Agwaba Hospital no nachi ane ye wo anen kan so ye wo Spinters Road 18 Junction
Mr. Wood the bag I say will come watch and then no pay dear. Say Yami Buana for a bag is all the choir her. A deep back coupe was all the for car. Hey, ba 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 ba. All right, now go for Dr. Mami, why? Yeah, Chiano. Okay, you told my dear, no, so I have no more. Na ya dia mamo abeja fo no abedu entie nchebia ya de be hyehyɛ so na ebo ma no pay se wontwitwire wo sia me kamfo Yaz toothpaste Yaz toothbrush brushy just say ya said that careful no nse chaba na say ebo dodom kom ekoyi nkanka yi niema ni nyina enti Yaz toothbrush there ya won prince princess monarch duke duchess and kiddie toothbrushes ahodo na ewo multi-angle bristles we here after your toothpaste total care toothpaste it kills cavities na boa ema sin kaka ntokro ni nyina no and a plaque be build the apple see ase no nyina be free ho white remember na ifita after herbal toothpaste no so ama ho ayeten shani so when it comes to pasting Yaz toothbrush Yaz toothpaste after ajahaya minority makunya. Yeah, ugani nyangopo. Usishia yo. Minority makunya. Ahia na mabuild ya mamo. Yo, that's it. Mo koba next time mo be yitutu niam yi ma beta. Okay. Koso. Anunti na me kamfo Kingdom Herbal Center. Kingdom garlic capsules and bitters. Share Yena emfie dunum yede garlic bitters and the capsules ba Ghana. It is ye ka wansema yenim de eka. Eno na mamemfa tremendous capsules on chassis. Oba biarda umfichi kro enye. Wo ho unya infections by heart. Wo ho no mo na wote pampan wo ase no. Wo hia tremendous capsules. Ebo oba siesie wo ma wo ho eye we say kama. Afe Kingdom Ginseng so bebe why mre won pamu a me fam ye papers kan ni me anadwo 2 am now here TikTok oba tiesie no da ha bopa da twenwa o se me hwa de bu Instagram na de adane se de jade o kire ne koye adwuma na de Nyankopon e de ma o sa anadwo o so ye no onye wo chima na wakọ wen obo adwuma it is sexual weakness e ma o sisi ye wo ya wo na asa wadwiri mu ay bebre mental stress afei energy pa was ultimate de boy adwuma no ni wa Kingdom Ginseng capsules na men kan garlic capsules no so wan sam kire a immune booster for general well-being stress releaser anxiety kwase oda wona obo onu ma na dwudesuo nyina wa na osori anopa na niko arthritis unkotodwe na ehunhunu waposo anxiety hypertension pressure ise gina so ani anyodwe na ede abato wo ha na won say wo so na ejai na wo so hweye o nom Kingdom garlic bitters one here abenya stroke o cholesterol akode da wontimunti moja ni timi ni afrisane bomodena free 0597298855 0597 298 0559761 na Kingdom products ahodo nyina pharmacy shop bia bekono obenya bi cocoa durte eno ani 3A cocoa capsules the cocoa master yes pains no wo famu sisi ya wo yana jo ho anyino be ye free ho e be shi cocoa na se o na nso so yam so ntimu da enka bababa nso na wakasa manum timi tena fie me nkwa adwuma na adwuma ho ayeden the only cocoa draw no ma otim kwa adwuma 3A cocoa capsules Colinac Danny Misty ni apidanko benya bi ato 0546107107 time HH mixture and capsules time herbal mixture na time herbal mixture de eba 3D ya de ahodo wiase nyina unya bobo time herbal mixture watiesi una wosene no se ohonam tutu oboba una wosene no se untie aduane de wanum ato oboba una wosene no na HH no de bema odwonso ho ya ye den odwonso kokoko na bia kam urinary retention nonom time HH mixture and capsules ama umre ye awo niema bebremu low performance mema ne mpesa
Bomodin time HH Mission capsules UBTSC 0244417669 0244417669 21st clinic, the expert in sciatica. Sciatica is the pain from the waist under buttock through to the foot. So we TV on tribi sahosa de kopemo 92 na sania kopemo 90. Sa na vi eye adwuma pa kese na se wotechima e de yaw eba ni peduanim wo ha sempa ne na wo obu a o se ya boni dua ebi makoda ni dua nyinada enko ohonuma otrase no soria ne na yi titriti na wo wono odanyane ano etekita mansa na wotimi de nurse ho. Excruciating pain I'm talking about. Eno engine na make comfort 21st clinic amawo. Ema yen kan chose when you stroke abra unya stroke bra. Na yemfa massage machine, yemfa bibidro kai, yentwa yenya lab, yenya scan. Na yenhunu se edro we ne de kan wa ho beto. Ba bia ni wa obenya sciatica edro just over 21st clinic. Yen so any expert no. Frey 0540311311 0540311311. Afi Jabin Rabank. Yeah, the Asampa na bo. Asampa loan. Ena Jabin Rabank ko dia ba se a obia eguso. Ene say on say adwuma ye goods ya ne duma bia niam ntimi babu frim na bi gra ho a kire wo niska de koyi. Ana ko yi niam bi na oba obeton niam an nkrofo aton na just so fa foforo ye de aba osika we ka ho bra. Na the quickness with which I be bow na yetimi ama moving goods no wetimenya bia ton no nyamfaso no befua asempa loan Jabi Rabank oba palo mo ay mo ka mo mbom mo amoye tailors mo ye seamstress mo ye niam mo ka mo mbom na mo bra niam mo bosia na mo nkoye mo ambudi adanse se bosia no so enye wo bosia ehun da ho obu akwaje no bosia na adwo wada kra no oto abosia gu ayi omutumi no kra be di be yem tell ya farmer to first one major music anya Jabin Rabank 2023-2022 we were declared the best rural bank in Ghana 2022-2020. So we know what we're doing. Your fixed deposit sikano tim say wa no be investment savings and current account microfinance susu shares no comfort target of 50%. Obetima to be open 100 billion cry beto amount bray then the mbedi dwuma na bibia nkoso ye bia a new branch wa Tonsu market honomo na ya shase high school junction hope they won job headquarters ejoso onwe ifumesa bonwire sepeti mpom Roman Hill Adeshima New Road na pankro no aboaso so ye ho 0544745856 0544745856 twen den dey entwetwen komoda bibia anya dey enkoso emfamao Major. Yes, sir. Major retired Derek Odro. Yes, security sir. Expert, an international security. But your position, now we are secretary now. When I hear the Treasurer General, World Veteran Federation. What does you claim? Yes, we claim pa. Omusika same now na ayo. Pepe. Veterans. Major shall won so aso dey you. We are see veteran soldier India or Germany one Veterans Association. Yes, headquarters here Switzerland. One I treasure. Geneva, yes, treasure. Oma also call Switzerland aba. Oh yes. Na ya from Kobe. Oh, Ghana for e wa adwene bi we tirim. So obi opposition bi a adwene ba Ghana ni tirim ase eh ene ehyewo. Ehyewo. Wo ka se de wo bo adwuma. Adwuma de minim se obosa wutumi anka. Na adwene sika no so a to aba kese we ni Major retired Derek Odro. Yes, international election. Because who ni adwuma ye. Elu kom na lobby wo mo no. Kan no first. Wo ko lobby wo mo no. Ni omudi nkomo no. E na omudi mu adwuma ya se ko mo mfama. Sure. Wo ko Ghana ban di wachi. Man kwan ko lobby wo mo kra. Me de eye a me kra na me nti ase.
Obi na who me or share me profile and was no this man can do the job and no propose to me propose to me and why ya to abano now here na allowance kakra yeah go ba be higher ya dwene nyina sika dina corruption atiete se wo Ghana no treasurer World Veteran Association sikasem enko na adwene si se me sikasem who now to tell musika yes now be so man yo ya na kakra tim fa onum oh why dey say that one Ghanaian mentality why dey Ghanaian mentality where your world mentality okay kwaka was it higher kwa ho now pop to say nyamya do me ho ye and Granza boko boni bi ani ho former member of parliament in Granza South, right? North. Granza North. Former member and former deputy minister for defense. And Anope ranking member Sambre no defense near the why Juma Bibre or your soldier Nima Pa Wakwa Humijima World Veteran Federation of soldiers or your treasurer or Yeni Paketwa and Anope Menene Kobono. Mayor yeah, once a soldier, always a soldier. Sure. Nothing changes. And they retired, no, was a back and a back. A soldier 7 days. Aye. And okay. MPP for Modi Atom and Penny John Mama and him say, declare Galamsey hot spot security zones. Now, Mampeni, as well, Bolas last do. If you could say, as a National Security Council, naming in common say, mean declare now don't make be a me declare now we can fight Galamsey no among for fee says sana mona or one penny to no and koye. Minority demand transparency urges government to lay US deportee deal before parliament. One more say Okuya Tony or Mampeni ako sign deal be. Some are even alleging say Mrantie be a be fa or mu free Ghana and saying a koye no. Abandon a you or mama. Na NPP time na Samrantie na yes omo edi dream ni ade afa omo no. The US government tried all that he could, but the NPP government did not allow it. And an trade a year they better to Ghana so 10% ne wan ni a single entry visa no ne ade no. Omakoye negotiation and a deportee. 2 Ghana for ne Africa phobia. Yes, ye do or more Ghana buying allegedly, yes, or peninsula or Jiwomo. It in Nigeria for one phobia cry, beg you or more. I don't know minority say, hey, ye come Rashabe Jeffy 21st. For deal no better one I am be an international arrangement. It needs parliamentary approval. Na neomo can do musro. Well, you'll be a deportation of American, every ground no a criminal. And the deportation. Oh, Baba Gina be good Ghana. Ghana fonso e wa babo mo ban na ma ya so a o makugu ho minority so o mu hia enchiremu pa anope ye hwe na yerika political parties not for say makoko esuso e de kokoba bebo MPP for say sa 4 million na o mu agia o mu so o mu de party development no o mu hweye na political party ye nto se o mu ya ma MPP abeye the highest bidder so o man hweye Professor Michael Kwesi na ni abre papa. Say sika no ma check say yeah for development fee 4 million 40 billion ne Ghana choppable cities. Hey, what's in the what you know? The political parties are not for sale. And some men said that so mama too. Yeah, we had him say honorable Akye from Paul Subabe Kainsa, former DC in Suta. Mama too. Yo, the audio too many media na just say met me a sort every baby. My infant free Galamsey, no, and the idea a Dagana for Nina Acomas. I did car no metcha or more share no more tea. A teaching bench in a canca and cransa for a bonnet easy for Nina. Na Yasha say, Ade Akye Abia ensure at a free bay than saying the ensure a topa, a ma and nije abba. Baby, I fool in a canca. Bron East, any Bron, in fact, old Bron I have winning and you when you do Diane.
e di feed Ghana for nyina the food basket I tell boy do the cover aye mayen nsuo no to nkran man mum ni ade na etogu enfaso bi amanfo bra e won nkran sesi nsuo enti aye pa se to ho e be ma aduane aba na amantem nsuo na amantem but better be late than never enti ba say aye ho adwuma amanfo start edu o maburu a international farmer. Oh yes, a very big commercial farmer. Yes, very big. Media maburu. Media. Be outrim yinu and this time crown ye chair brew one to be and when we be any other paramantem. But ye bumpire since you be talk a bumper harvest not very because you need time and soon be chap. A chap a Bruno far balance a child one. I said Bruno into me embo yini ade. I just be aware where they are very very fast. Say yellow corn they are na bantem. Into yana say a young bunch any far back. Inya nsuo be 1 or 2 times kra ebetimi aye but normal one say dey eni ntimi fufuo no ntimi enta anye aye ye bompa ye okay now you call a galamsey so and I say Ghana fo nyina esuo omeyi ye kwada na ye di ho abobo ene galamsey because e di enya ye ka se ye twe bo ase a kire susanso boni e wo galamsey so a ade be kyen yentimi nka ne mom ye ehwe babia ye duro se ye nsu asai ye kwa ye nyina asai kokofu a Ghana ka ye de akoma nyina atoso no se nyina mutu nyina agu enye koko nko a aduaba bia ye dua no wo area no mutu galamsey ni nyina no se omato obia eton na sase e de akoma wo mo etu galamsey na onye sika se de be ya wo de be bo ne ho ban ne mom aduane a nyina ebedie no na se yekutu ye ton asase no de ma wo mu tu a de be ne ebedie ekom ne bekunyan aduane a yedua no so kra mpo no de eba ne se adia wo mu de ayi gold no free ayi abo no mu no na adwen ni mu no saa aduane a yedua no saa awuduro no ekọ aduane no ama nipa di as say Dr. Fortune say ewura nipa emu ama sabe wo akwada akora wo area no a yina na susan so body bi aba enkwada no so wenim nyina ja ade a akọ ama obia hunu kwan a ese de fa so abadada no ebo modin a de to ho de osie ye wo yo se wo be ko atia nyina enim de si ye mampani no ye very much 100% committed e de no konwa kora to so se wonim se wo ya amanfo ebe die tia no ma affect na konwa oyey pamfa ntunche woyey na eye den na namontuo ayetuye na antimi hanye yie eno na yese ye ho pensempensemu na se yakugalamse last government obaye ayiri mu pa na se antimi anye anwie peya edi entira nyina ne politics a yedi wura biarem ewo Ghana aduane a yedie ensu aye nom ba bia yeda ya na montuo ye bibia ye nkomo bia eye politics na enye ordinary politics eye general policy but partisan politics. That's right. Say ye partisan politics wey MPP NDC CPP wey eno na ma eye susanso oboni no because obi e ka e de akone de obi e ka bibi e de agu the other party no ho efi said the be ya the come next general election no obedi nkunim. That is the dirty partisan politics a ye wo Ghana e di Ghana nya they say it be free anu ho a na ye general politics ye nyina ye ka ho asem de ye ene ye nka de hu hia ene ye ka de a enka eni how bia nti wo mo de galamsey no illegal mining ene ye friend galamsey. That's right. Na illegal mining no said the AC aduro no ye kwakoye no partisan politics na wo de ankresi ho se wo sensu agum wasa ankre no yayema na obi nsu firi bia bi no akofa bucket no wo sensuo no atugu no wo satugu na so okogum na satugu anyama da agise nipa kro ni jai ensuo na wo satugu no ye nyina nim se
ya ba beto aba no de NDC for eye ewo galamsey site wo mo etu anamon apam galamsey foi na enso na NDC for known NDC officers akogina ho na muntu mo ba wo ache wo kra begya wo mo mfidi agyegie nyina e begya ma mo ne ade se be pe concession kra ma mo na motu illegal mining no asemo a wo mo kan no ampam effective na adodanko akufu the konwa ema MPP efodi nkunim edi ntwo rather enti ntwo na omudi ye no ebebe di NDC for ensem na we na ye no nyesa nkwada nko a na etwabo aban ne mom na penimfo even the president of the Republic of Ghana now, His Excellency John Dramani Mahama, also come home. I can't say about even 4 months. What be going to I didn't know buy with so many years. Timing Franco in Tia Galamsey. Oba be declare state of emergency. Na esenka abanu declare state of emergency to deal with eno na betimi aboa. Ne enyi mra no state of emergency kire say yenyi normal mra na wo on those areas no na yemfa stringent measures pa emra enim 24 hours 48 hours arrest ni ade the normal rule of law no ni ade bi e be yes in chase say be ya betimi dia because aya dia ekum o man organized labor for nyina de wo ho ebebo mu even churches Catholic Bishop Conference. Nyina ba mu say state of emergency no e was declare. About time mochi. Opposition then a time wo mochi. Ema omo ye said ye eso me. Ye che no nkwa ye no. Ho duru ya no hu say no ade no politics ababi wuram. And nti no I was say demonstration ma nanka massive demonstration nanka omo ko no. Omo jaye omo anko. Catholic Bishop Conference then you go ahead. A kan ye say abai declare state of emergency no ampa abai nzo ababedi opposition na wo mo say ebetimi atu ayina say within 4 months opposition or say declare state of emergency ne even dealing with the situation the same opposition so na nam pit no mu e ka kire mo say wo monye sa galamsey no abedi wonsem Ghana fo nyina komo a wo mudie ni say kwa be ne ye fa so a ye di eku atia galamsey no abai hu na ahye yebo ye to aba no ma ho ye nyina ye koda na nyina no ale nti na oba stilar onye o mampani na no ye media encounter no say state of emergency the last resort Ghana o ka je obi say the last resort it means that you are not going to do it just a bia no niam nyina agiagu ni ade ansa but that is what we know state of emergency just say the legal way would they bibi no agigula then you resort to the state of emergency enti ya duru bra say ye enti say ye nya adintra na ye ntimi enye now ye hwe eniema bebre a baaye na aba no edito akwamu a wo hwe operation Vanguard former administration no the operation Vanguard ba operation Galang Stop Operation Halt, you were number 1 and number 2. You were so many task force a Minister of Interior, Minister of Defense, and him for, and even a small scale mining task force for a year to an amobia. Yentimian fan yet. I didn't because of say politics now. A baby remono. Abayi baye on so to an among to a bed with you. Task force koso ewe but the sha near fi say anka politics NPP for the politics so be wure mu a na ade na say ye de nyame ase say MPP for as a party MPP as a party anko that tangent anko say what dey say no eba be wure mu nemmom wo mo so de wo mo ho odi nyina ga say abai kutia no do ma ye bi pen anye yie na seni ya amana nye nti ye fa kwa we so a very good constructive criticism na MPP for
na politics are still no e wo mu a me ka ama obi atie eni say NDC aban fi say ene NDC for supporters, a lot of them but majority of them are taking over illegal mining. I galamsey no enti wo mo a etu galamsey no ensu say tax force for no how wo mo kwayem ni hefa ba bi o mo nsuo so ni ade wo mo ha wo mo aban ba wa ye move say wo mo a ewo yi nyina no nsuo so ni kwayem forest no ye the tax force for harase wo mo enti ya say aban yi wo mo free ho ye ti sa conversation say oh we dey omudi agro aban wo ni so ade hunu am pam immediate encounter president announcement no ero was to redraw tax force no said ye na supporters no kan e wo kwayem ni ayin nyina say oh ye be redraw mo omunyi wo mfiri ho anya sa 2028 e be yire pa ni ade no they say ye redraw wo mo e kan say bi galam say you know be declare no kra no that was going to be the last resort. Now say what are we going to do? Ajinse munsuo no ana apoto no apoto ball kwaye no a na ye tutuo no ye tumo even though ye claim say ya je kwaye bebre free galamsey for no ensem but tuya no mutuo na no ya o mo seti June 30th June no mo seti another be secretariat bi Namos nasa ya kanu yes I can say Namos so say National anti illegal mining operation secretariat secretariat but sir secretariat in the all the task forces so o metimi move on but controlled by that secretariat in first by na disjointed abanfo bia number bi no mo ye ya police for you mo de soldier for you mo de small scale miners so you even nananom kura mpo no etimi organize ayi mo tu galamsey for no esosa it say it's all coming under one umbrella defense, interior, national security and national security council in members of that NIMOS no. Now some papa, but do we have the political will? Do we have the commitment to deal with the party supporters one more year, you know? Oh, NDC national organizer asemben ene ya kan fa no ho omukika ya ene asai ba out ednama nadmo yanti ho hwe se wono eye galamsey onu tua na monyo ono kwa ya che wono omni yesi ya che ya frɛ wo mo ne ade yente na ndipa dodo a yesi ya che wo mo ever since abayi ba abamu no try aben ya try wo mo anase die ne dia ye wo mo apart from win to me wo ye Ashanti regional NPP chairman politics ena eduguso no ene ye chini nde ofiri court way no asa court way ye fa I don't know say yamani bail kura because bail condition no yamani bail na ye so high o mo set bail condition so high musu nim say papa we onwan nko ba bia enso ye say wan ye ya ma odam sa ne ade apart from ono no ene wo mo a ya chichi wo mo a wo mu dia ba out wo mo a say yoko afre wo mo ne ade no e die pa ne dia ye wo mo so aban no wo political will say wo person kutia am say no ebiem so we depending on the resources the income from galamsey yesa na wonye wadwen say obekon atia galamsey no income be no demand about 80% of the national income. One month to say they are buying from licensed I can't say sellers, licensed buyers of gold. Or large scale so and almost from small scale. To almost streamline. Who are the small scale miners? Who are they? That I'm saying from home. President Noah can say Anton free wo mo ho a bia nanka o makoton be. That is it. So we confirm say
ye endorso galamsey yes adwuma eye clear na fe ne ye be pa e fa ho brofo ne ye be cheche mu ni ade say yes the environment ne say nemo kan na environment be say sika no kra nso sa me di ho and they see as environment na say ya na say ya be sika na be di ho it's better than before. Oh, I didn't know what better than before I can. Say we call forest team. Na say galamsey for o ma twituo e wo bambo for so a. When it was not there during that time. Say nsuo no apoto pa say. E chain first no a. Say water company for say the nsuo na say first no. Na ko mu hia Aaron no say fe de tin nsuo ni no. Ni hia iska bi ni ade ato no mo de to nti aban e de seska no ba ene aginsemu a se ensuo no kura ho de kokoko to ne se de ya duro no ko to ne se de nya emmoa entimi nte ayinanim why nan kan che wu ya success ya so me kan you say ade na akọ more than necessary person. He says the National Security Council says they can fight and win this campaign without state of emergency. You're a security person. Me Major Derek Odro me can say me tamo MPP aban wo me can say the measures we akwa mu ama security agencies no security institutions no aya adwuma ye jawo mu ama mo aya adwuma so politics ye free nchanya we don't need interference ye a state of emergency bia ye famra no e wo no and deal with them. So you agree with the president now? I agree with the president, but now one no can say yes, I will not the pet. No, the solution is you declare state of emergency. Me now, me say me says you support state of no, me say you the proper measures. Still, I maintain my position. But say the politics now you do na National Security Council say National Security Council no one. Why the chairman of the National Security Council? The president. Why yes. One the vice president and other ministers in but the issue is Emrano Crown also so state of emergency who says with the consultation of Council of State, not National Security. With the okay, all that we need is a declaration of the state of emergency. Omanhene and National Security Council to that extent now. So declare state of emergency on here National Security Council. Or here Council of State. But National Security Council advises only an advice. Advisable. He is not bound. As something say he's actually refusing to go by the Onuaka Boshe no de ma Ghana for no. Go against it. Tani nyina yeka. So but me with all the measures ye dey go akwam na say politics in him. So NDC supporters me kan tell say yinkrofo no task force no mo de agu yeso a mo harase e ma yenye adwuma enya sika nwu e motom ne enya kwade akoto aba 2028 ama wo no yi wo mu free ho now so wan go with them no wan yi wo mu free ho a politics na mka is still lie wo mu no into with that politics you declare state of emergency a enye yi without politics no we don't need state of emergency. What declare security zone? As MPP say. What declare security zone? Ewo Kwayem Forest Reserve. Any insuoso. What about maybe open ground or moya galamsey no? And what here security zone? Okay. National security what's here advice? Now you don't need say overtrain because I didn't say you declare state of emergency. You run free. Don't go through that rigorous of a yinyade. Ne mo mi anhwe se de be ya problem no a e ya magana fo nyina no ekosum no ye yi afri ho. Ye yi afri ho. Honorable ke kwa kwa ba. Ya me de. Ma mi nti ono pe. Yo, anopa de me fa sa kwanya isu na machia sompa atifo. Eni ahwefo. Enkan ka omo mo hwe ye free me mpesua so nsuta kwa ma bepo so. Okay. Omo nu ekoku mechia wonyina. Ekwe na no obi so tie me wa na ye ka ahweyi ne adom ne ahweyi ase me du ha me kwa yi na no memenda omo de hia o na odi hia me se no tie me e wo sompa me hia wo nyina na be hia me nua pani so
Derek Odro. You so. Bichiani bebre, nso mo kan no bebre, me ne ne yadwene kakra mi na no ne yadwene. Ye me ne yadwene nso meche ndi. Was say kakra bi. Oh, say ebufo mi ne say di hia dia. Say ye tibi hia no ma. Me ne yadwene sampa. Say politics ni mu a. Aba bia ni wa. Ya o kaso oku galamse ya. O ntimi nko. Me ne yadwene wo sade no. Kakra bi na ne yadwene tere sense say na all kan no. No opeso o kire say NDC for na ebeto aba. Na ye di politics but ono an nkrofo no so bi so wo mo so do mo ye politics obi ti say Dr. Ayiwa free say wo ne video no ho anka mo fanto so ade na de ye betu ade na de kwa bia so ye betu ono so kan ohun nti sa politics no de major say de wo ya hane haja sa yo wo kan ha na wo kan ha na sa de anka me pen sa hwe Frimpong Boakye o ka asem bia ya mo na me ko me ba eye Sompa ha ya na meka na Omanhene de obekai pa ase na meka sa asem no wo ka ase bia mo anyia no either sen ka mo na withdraw ana se mo beka se entisa enso mu gyae ne sa ma ye boho wo so ono eye Professor Frimpong Boakye a wo ye founding member of your party na wo sa ye former fan say flag bearer aspirant ye wo se kokutu Frank Ade amamo abai on to aba mfa want to ban fama mo eno ma mienu nti galamsey ensensem a ya wo de ba ya mo anka ho asem ene corruption kata hihye ne proye nti want to aba ma mo enye party wo to aba de ama mo na kire say mo anka sankasa mo wo problem ya wo no Frimpong Boakye ya mo de ne ye committee chairman na wo de report ba ye enfi mienu mo party fo no fi mienu ma mfa anya fi bo party fo no kro mbo no bo de ne ko court wo nti no why very much agree sa asem no wo kan ye mo mfa anya fi but ye bo ho pa enipa bebre sutie major Omampani mama ba bie nu ha ya wo gina ye campaign say oba declare state of emergency ba bie nu ha ya wo gina ye o kan asem no say obi ewo na appointees who are now cabinet ministers obi ne kan ya ono mom die ba bie nu ha ya wo gina ye o kan asem no na me no Omanhene da bia me ba me ka na me sa ka biu say obi betimi akugalamse ya na Omampani John Dramani mama because Ghana for amano second chance entamba wo mimi di isi mampon na me sa akoko di bi ewo nsuta ensa entan sikura so bebe di isi pre no but wo kofia na wa wo sese a eno ma bebre wo ho a wo se sanka me san ya chance bi wo a me kwa me ye di eti de wa nye ne ye bia no wo sa kwa wo nsa nye ne sa bi wo mfom so a ya me ye ne mampon no me kwa ye no me nsa nkonko yi wo nsuta bi ba ko pe e de ka mu a na me so me kwa kiosk ni containers aye sisi kwa ho me hwesi me yi na wonim first time no ntina me ka de asi Omampani John Dramani mama de no so no me si me bompa ye se menya second time so at the first time me de containers ni kiosk no me yi na nyame boa me ko second time a na ma hwesi e be yi me ko second time no na me staff no technocrats wo twam ho ahia no omo fi say ade no menye madwe se be de se me ya ankamatna ho sa mfie na are na maye me kasi asem so because me was just wanted na me se me ya de a ekwa bia so me ye na wonim Omanhene ntia mani abra me kasi on de betimi aye ne se look enye se ebia ye nto aba kra fama wasem se bia wo so be ye galamse na se wuntimi nya sem o na mom no me ka we na man for the ato mu timi yi unim sa galamse yes no ana so mo ye illegal man bebre no sa ye financiers enti why you adwene say un sa nyina bi odia enya de ya wo hia omomu a so eno na ma unya arehemu say Omampani John mama betima yes because on hia omomu da bi na omo boa no so say if allegedly omo so a omo boa na ma ne ba power na sebia obi bua no ma no ba power na sa bre yi se de no ma sikoyi na se bi ko so atenika se de se bi mpraduasa se yesi se bi mpraduasa o kwasea enko na ense na dwene na ono Omampani John Dramani mama etibu aya ebufo scruples sa de beka no se wo scruples tibu aya ebufo na ono a hwe se de adurei nese se bi producer obi kura na to aba obi kura na boa wa nese oyo obi aya oya illegal man na kura se de Ghana foti e ka ye bobra
ene ne adri yen secherema mu ho emmo bi wo ho enya ba bia na omo ye from tansesrowa papa yi de ono panimu de meka menim so ye brafo nti ono di woni bomo bebre onka tansesrowa akro bodi mu omo say ya hwedi ye ha ganam sensensem nti nyame ammo ye bewu ti se tansesrowa it will extinct so atiatie samoa no wo mai to se kankabi nkitigidi wo mo no kokoko na sensu to kese a na ya sa wo mo so ti kakra kane no ye nkwara abrim no sentu so kese pa kuro di nyina kankurase no ma ogibo nyina afa ba bia obefa bia no de wuhuru ane tansesrowa no omnam ho but awia boy ya na mo ni nyina na omo awu so say ya hwe yi a galamse yi hu sensemi ye bewu ti se tansesrowa because said ye no ma siko ye sinsuo sei kontomre ene ye no bai ne ade ye friend say poison kom ne eti ho no obi si ye beto aba na se me no galamse no se ma me ko a ye nto aba ma me ana se omo aya omo bo ame e ma me ba mu no se omo ye galamse nam se me nka ho asem a omo mo bibio ene ne keka ho a enya de aye beboye me de minim so obetimi akọ na de ntia ye obetimi akọ na me sa ka bio no tie sabre ya me ne wo kasa yi sa obi eye NDC ni na oye ababu ni pamfa se wo ye government appointee ana se wo ye party penimu bia se bi oye national officer na wo so obey galamse ya me ka NDC ho bebre enya de a ye ombe ma ne kwam na ye sa de no because me kai se bre bia twam ye keka nsem ya se obi eka NDC fo aye campaign ya obi ko gira ba bi o ka bia me de na me kai e de kwakubu ahen ba kwakubu ahen kura de no e 2020 enya 2024 ye beto aba na kwakubu ahen kura de no na he said it in the context enya omo ye galamse o e de ko gira wo se omo a na omo ye small scale mining ya ye di tabuo beto so ya enda ye de omo ade ni nyina concession no dia ma MPP fo ene se NDC fo ba obehwe se ye de omo ade be mu a ene omo aye omo small scale mining na nye se bia galamse ena kwakubu ahe ko ye se mo amu ye legal mining no ye ba ye behwe se mbe omo ano ni omu ja na small scale miners yes se kwakubu ahe no no according to kwakubu ahe se di fo mu gina wo de me wo ma ahe ene me de wo de enye de ye be but according to onu kwakubu ahe no small scale miners okay one na ye ka sa asem right na die tibi wo ya me giri so mampani John Dramani mama obeko ne se ohwe LI 2462 no a eno mimi no kura mpo no ekwan ya ye fa so asa LI no kura bae no kura mpo no bebi o ha me kura na me kata eti mimi ti Ghana ha da bia me ko radio so me ko TV so it was passed in 2019 somewhere October eti sa de we kura mpo no eyade ya ha de se adwene ho se bi e bobo ho kura menkai o menkai Omanhene menkai. But I don't think it was passed through certificate of urgency. No, and I make say you know say we are because the entire makers are say papa idea me ni na ebo tipen. Na ade ya friend say forest no. Ye nkora brim kwa na ye mfe no. Forest o na ne ye frɛ no. Ye frɛ no ye se Sofia. Sofia kwaye. Sofia kwaye. Ye friend Sofia kwaye. Na ye nkora brim ye se ahahai. Ahahai mpo ye ntibi wo mu. Utibia benya asem. Utibia wo benya asem. Tuduru ha na maame no mu wura mu ha. Na mo maame no se o eja kura na obubu ai se Sofia kwaye ye mbu ja kura wo mu Sofia kwaye ye ntete aha kura wo mu na wo maame no mo di hunahuna ye dai na Sofia kwaye no ye nte aha wo mu na ye mbu ja wo mu no afedi ye ma kwan se ho ene ye nkotu amana oh nti nyina kura wiai Omanhene na meka no mi se menkai abra ye ba ya sa discussion no kura bai enti no se wo so obeyi sa amra na afiri ho a ama ye ma kwan se kwaye mu ye nkonko eye ayia na bigiri se o pese obeko galamse emrano by this sitting no be here free one because people are saying say the promise was LI 2462 repealed but later na nkomodie na kwaye say ye amend because e bedu maybe bia na ye repeal ya na ban kra be here so call forest be just or sakwa emra but everybody is calling for an outright ban and repeal of the law. Well say I say no more court na so wo mo be here free one me gidi say
say eba ye uhye say de normal si kwayiri a ko bi fi wo kura nkeye na minim so obi ebeka say eno no ebema abai ayinke cost to be say bia obi ka say wo no obi asa contract nti omo friends say wo kokota sa cost no what do we call it so no obi asa contract no breach of contract. What's it? Breach of contract. A breach say enu bi na bebo na sa bible book akura ye hwese e bebo. Okay. So na fei de me sa kaka ho bi oni say. Look, sekere mam me free sekere. Nsuta. Un say sekere mam ye nyegla nso but nye say bia gold ni ho. But I am for no de omo na sifo. Sa wo kai say mampon. Abra bi omo ka so omo ko community mining. E no Omanhene ya me fa ne clearance o ka say de bi because community mining no ene galam say ni nyina effect ye pe. It won't pene emo my galam say. Sekere mam ye nye. Enti de me ko sie ni say sa hemfo no ene nipa ye omo mantem won no so so betumi aboa me akugala. Ti e betumi akugalam say di so omo so omo nyina di e di mo omo hugim. No omo hu say galam say no omo kura achie omo e se ni nipa ya aka no. Enti omo so omo moa me enko. Ahemfo no any community for no ene wo so koku galam say kura community for no mom. Ene so ni tia so betu ya no. Kura no beko. So ati nti omo no omo ntia se say ye nyina be wu seta no soro a omo be di ka wu ansa na ye ya aka no kura kai nti ye nyina ye hwe se betumi akugala mse but I say about non crop pound meeting so some no ya kan ba kwa wi aka menu yeah mesre se ke be ko yanim bare bi I want ho be 2 minutes bi a nanka because other issue no mama am say na honorable ni mama mo so tew na honorable who we'll be looking at a deportee deal US binding government of Ghana assign minority say omofi say emuna ho the government should lay it in parliament na omunhwem afei yera mako crazy 4 million Ghana cedi no obisa omusa dey say MPP e tonwana ba minti yo minia eyika kra meka 2 minutes bell openi tembia me ni hia me pie studio ha na so bia frame ya kan say no we are very very meaningful discussion pa na say mo program no ekoyie pa enti se bi mo ba no ba na ntokwa na odi atem na wo yese ni ade openi tembia me ni hia na bibia ye onso ka say woni me ya adwen e wo niam bebre a maka no agi se ba kwa na mienu bi no me hu se ndenso no e be kosa yes dia me kan nyina woni me ya adwen se sa ne tie asa account so se dia galamse be bia duro no aka ani ene hwene na sei to ne bro na sei wo man nyina nti eye sei kwa bia va so a ye ma ye nkosa ati be ma wo man no nyina enseye no ene wo sei ye nti eduru bra wo sei ye di nyema nyina partisan ni ade nyina ato nkyase be save wo man no ndi so mampani akwaba ni ama ni second chance ni wo humfumso a wo ye first na wo hu die ese wo ye na wo jai die mfumso na wo ye no a ye hwehwe se sa ni ma wenu nyina ebe mo ma na seye no ye ntonkoso na si ye nyina hu se politics ena ye gitum se politics ena ma ayinu nkomo dia frimpon Boakye aka de we aka dia all individuals party no be bia we bia ti bika bi etia wono a on party no kura ti bika tia won tie the Rollins ever NDC who said that was the most corrupt political party abagana ono ye Rollins na dwen no ono ti party na dwen no sa so na MPP ni so betimi aka bibi bia because of one or two reasons intino wakotia ono an party nti normal but what is happening currently Edia na wo say ye animanimu ya ema ye save o man Ghana na wo say ye se blue force so se dia na e be ye se na mo so se dia na e be ye ni ade but ye nyi politics ni film kwa kubu ahe ankwa kasa nkyere small scale miners garam say yes a munyina ho fi wo mo ye etu garam say no no nko kasa ye say ye ba wo mo ya chi wo mo atomo small scale man na chiri tum yan chiri tum bagaram say yes ni achi bebre agumu aso ba be yi wo mo yan chizi excavator and free small scale man na ho
galam say yes China for ni ade enti no that is where we have reached yahwe na yinu nkoso okay yankoyanim deportee yede wo mo abagana ade ne yetie any foreign agreement bia wo beye bia must pass through parliament simple and short one for parliament and wo bu parliament wo gu constitution no animtia and just what twituo e dia kotu abayaguo no wa suspend a constitution no eno ko an je say a constitution wo ye free ho nembom say one for constitution anya adwuma ba ko mienu parliament no wato mra etia wato mra etia constitution no constitution no o say no enti say wo say ayi no ko parliament sa deportee a deal no eni America for ye no yemfa nko parliament na we dey ya jinkrofo no edi wo mo ba ansan ye be this is not the first time wokai gitbo 2 so wokai gitbo 2 dia na aban was say the same thing gitbo 2 ye dey enkrofo bi from what number Bay eba ye free Cuba nipa mienu ye do wo ba say aje wo ma ba amafo suro se krofo a ate atua wo mu country terrorist ni ya chi wo mu na fe yentimi fo wo mu country na Ghana ene ye do wo ma ba beguo na terrorist fo ma attack bebre so ho am for parliament Ghana fo kasa ho na NDC free ho e ma MPP ba ye e ho asem esa sori bi se san krofo no a wo mo ho adentina yam wo mo nko enti the best a year ni say e wo say wo de call parliament enti na nado organize e de call parliament e ma parliament etu so anamon etutu asre ni abasa e na san krofo no ye ma ye gi wo mo tu mu say ya ratify that say ya correct mistake no a NDC ababa ya wo ye no enne asaba biem but before that no okay say you see defense cooperation agreement our horses rolling time and na yediswa na eba say MPP eba e no and you say sa agreement no anko parliament enunti no e was say na nado e parliament ma parliament gitum anya sa yes atomra no MPP you paid the due process and now say follow mrano and you call parliament no deportee deal no mokoye no say as at the time when we deal no parliament was in recess and it is agreed say a deal can be done and then ratified in parliament which during your time and here maybe one maybe another to one more it was ratified they all came get more too. William say yes, I bet you impeach you as government. Yes, it can be. That is it. You have to justify it. Say your emergency. I'm not justifying. Okay. What I'm saying is that the president must justify it. We have had issues where certain deals and yet were done, and it was found out said it has to go through parliament. Parliament chastised government, but it was ratified because it was good for the country. I don't know. But when the deportee for yeah. To what benefit is it to us? That is it. And your person ehunu. And she share ben. And for so ben. E dey be pan ye free mo. America buy the amayen. Nyina is shrouded in secrecy. And it is say am parliament. Okay. So na be can defense agreement ni ade. O man fa parliament. Na do buy no dey call parliament. Hwe said the MPP NDC for to that na basa say ye ko ton Ghana. E dey am America. One be set America a base ewo Ghana ni ade esi da bi antisa rolling time aba for Kufuor time aba rolling events NDC time again Mills ni Mahama time again wenum nyina no ya fa anko parliament and once you do then you renew it enti akwa renew a benefit Ghana me kon bubu ye no America for the bebo ayen because of defense agreement ye ko Liberia akoko ntokwa ni ade no America for the sponsor Ghana sabre na Ghana iska se economy na ye basa
Woman move ye boy who can I was part of that Ghana battalion Gambat Ghana battalion. Now me come home. You're benefiting. Major, I need who. I need to I need to who. Yes, I need to Rwanda. Liberia, one. Oh, who person can when I go with 10,000 men, I'll come back 10,000 men. You lie. There's some percentage casualty which is allowed. Yes, percentage casualty is allowed. So, and you know, Nanado say no, you have parliament. Any parliament, no, as if we say, Nanado never say agreement. Not to actually no, you can't say I Rolling Stone the buy and all the subsequent governments in I renew. Yeah, didn't you wear new say. Ya fe na ye kwakwe ya fe de o manu dwom munchire maybe America base ye de ba kwakoba. So now deport here in Ghana for hunu. Ghana for hunu. How many of them have been deported to Ghana? Only I want as I buy them hunu. E ma say 14 say 15 ni ade. We don't even know. Ghana for nyina adwena ye omkosen. E de enti na akoje what is the benefit? A year of it say obeji wo mo abawi ansan na ade akọ parliament. And you're so sensitive. So you say, found parliament answer. So you're very necessary say, one ya and you might say, to say, friend say, Galam say, ya, Ubetimia take remedial action, and sana, what is so to be a parliament and I say, you be Kuramponwa, why no? I would say a national emergency. I also, you know, and let me over to my iron, sir, Nigeriano, what you know, out to name ye. Yet we declare war. War will be declare war as a parliament. But we cannot say ni I can't say war no you be quote Ghana. You can declare war and later you go to parliament. I'm happy with Israel. I'm happy with so many countries. It happens. A quick one on MPP, they're not faming for time now. Oh, MPP, I don't have. We are talking about Professor Kwekwe's statement. Yes, okay. And it's not just any meme. And yeah, Major Derek could draw me statement. Michael Kwe. May I am not a council. A council member, and he says, MPP, are you selling MPP? MPP party is not for sale. 4 million Ghana cedis for development fee. Say, Soja military training me pa. So policy biba now the highest level. One to me shoot two policy no down. Near we are. Don't come and criticize outside. Shut up. Keep quiet. Now make sure say policy never hear you because do na agia to mo. Okay. Who your council member? At the end of me at that level. When to me ankasa. For now be na fe na ankasa. Me could name the details of that for is this how much development fee? I mean, if that is the case, at the end of what ingredients be no mo. I arrive at that amount 4 million on the other. One to me should tune down. And man, no, me come be outside. I don't have much to say about that one. Okay. Then say, me make you and say, a warm and a kind of party no penny for. And I decided, and now, and he's part of it. It's a moment. One thing. All right, honorable. Yeah. Becca deportee no who SMP2 be na me de we be a oh, Omanhene John Dramani Mama, like I'm saying, experience I was so Omanhene dada. Now was I be no. A advantage too. Na mamu obu any Ghana for you na. We hear Galam say, send the Wosi Kunwa, yeah, been can was right path. He's on the right path. I think it's there. From be also at the end of the day, no, will be able to papa and near break part. A bini excavators here, why have to say all money take? Because and then say as I said the best say, say Galam say because what? And you depends on you. Yeah, I saw any second. Name Galam say, sorry, excavated. We said the woods here. Yeah, we know. And now, a choir ya wa faso na odi sa National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat. Why has CS or the one we adwuma? Any onwa why has CS any ministers? Any party for? Why has CS o tata on so mo munya eho na mo leader so say ampa obetumi aye na eye deportees yasemi o ka say the here any sa memorandum of understanding no ya oni America buy or more sign no media me when leader so say government
parliament reconvene na say ehia so de ko parliament me hu how bi aye wo hu say ade no say bi mpraduasa enye bibi aye a eye sumasi bibi no wo ye say deportees ya de ombe you say West African deportees o enye other country other jurisdiction now West Africans no you say already ya mra say ECOWAS nti obi ba ha kura wo hia visa enti say obi ye de obi ba ha na so hia visa de a ono no ni nyansa mu ni say e de si etimidu o mo ne ye bo o mo ne de o mo ko o mo krum o mo ba kura en ka se ye je o mo de o matna na mo mo bedu a ne ahwe ne ya nhye de o mo ko o mo krum enti me de me nka me hunu aha bi aye wo ho nanso so say ko parliament me de major de me can say obe so obeye because me won mo arehye mu say obeye na fei MPP for asem no eno de major ye hwe de ye pa because me ti ho sesi yi madwene ye me say Ghana politics said ye si ko do beto brebie obi a ya wo pese o ye obi bia we say o mpe kata hye ene proye o mpe se bi wo hwe o ma sika na e bi edu si e position a wo di ko preposition no and now say bia say the kura both say party structure in position any unisika untimenye and sakura but your politicians you say democracy is expensive democracy is expensive wa yenhwe say ye be yesania is expensive wa yenhwe say ni expensiveness no enye de bebo o man because on say ye kasa brebia yes Asian tigers. Oh, you have Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand. And to one money, one money is expensive to the extent to say a ball my am or mine could anymore. Me minimo, so almost no fee say. Yes, expensive from Tino. Yanya no matter they deal with corruption. Hey, what yes, ye. Omo, Yebekum. Omanhene, one more party for no can watch them. The into Omo can watch them, they say. Said yeah, nipa ni bi etiminya sa sika no. Eye omo a ya omunya position e wo aban no a ya sa ebre ko position a me ba na mitie wo. Kwabra Japan so won komu ba wanya sika ko. Na me wakotua. Ai. Oh minim because Kwabra Japan ka ho watua. Me na minim apart from ono omo aka ni nyina obia no wa bam. No obia wa bam. Brother Champo. Canada Japan was the chairperson National Gas. Ghana Gas. He was the board chairman. Oh no, Ghana Gas board chairman. Aye. And Brother Champo, Agric Minister. Agric Minister. Can I grant no? Your friends say national security. National security. Hokura and someone. Yeah, the CSU Abrofo no American no dey told national security e bibi a sika sabe ma ye no. E beto brebi no me kura no me to say ya hwe de ekoso. Wo hwe de nansan adubu ahensensem ya esese ehwe mu yie. Because the national security budget is announced. Ye hwe mu yie. But another country they announce their national security budget. But what goes into it is not revealed. Enti media the American say yen hwe de because anya say mboa yen. So oman yen koya ni mu nyina. Omanhene yen over 4 million here too much. 40 billion. Obi say if you want to lead MPP and lead a nation and you bottom sika, you should be able to galvanize, mobilize funds. America, Donald Trump was able to mobilize funds. Obama, nominee, anybody who is able to mobilize funds of people. So we are president now to me, enya nipa ema omon buy into your ideals and ideas. You don't qualify. Enti nipa 5 na ono. Obia obisa no se nye ni sika nkrofo and the support no. Good. And also the better say me unsa me sociologist and because a professor assuming money there no much lay so no ka bibi say look oman mu say income disparity bamu a ese say mo hwe say mo be ye hu bibie because eno ne serious national security issue. Na ohwe dia ya bi mu di sika na ono wonya bi ni a ti said in Nigeria, the AC wo Nigeria. Nyame amoa sa na haso bisi. Wo hwe binum sika ya omoa, ono so kwa bi obefa so opepe sika bia no. Ono so obefa to bi. So on say so okum nipa kura nyame amoa obekum nipa. Enti no asese ehwe ni ye. Eno no one aspect. The tosu bi wa ye hia, ye asese e ka ho asem ne say. Nipa no aya wo so anya 40
billion no can 40 billion no ono kura tax send go tua kwa be no fa so aye onya tax kan na bi de enyan ye o obi ba bre bia ye atwamu de da me ba ayi so na me ka say the Ghana Revenue Authority also mutimi invite wo kwa be no fa so aye onya tax kan what you have for 40 billion the friend now say a gifter say gift here tax so but so Ghana Revenue Authority is not doing their work sir the ye no ansa che na on e fa ne sa I can assure you fata ba bia nso nka yen NDC enche yeso e bia e be ko primaries meka ye ko yi flatberries I can tell you me dey open $se the kura ne mfa ento so a ye dey beto so meka chiro se sika ne nya de ya obi betumi yetwa se enkonkoje because e ba sa se pa na na just ye sua MPP for no so ati ase na na wo nya ma ju se musia Debi e na de o me ya wo position me ba se na miti so mo ko mo to o mo no ma ye no e bi die ko se net na o to on de wa che wo ba ya wo betena wono no wo betena bonkom so me ba aha de ye aha de ni fa wono de se wa pa me no kura bo ho asem ka David aha de ba no ye emre bi ho anya favorable wait I am very favorable it is accordance discrimination no it's in accordance with the dictates of so we are minority wo kwatra ha majority ba ewura di yankopon oh eya boni se me ko me wa minority who David minority bomba yes mentra minorities bomba yes for years masisa Omanhene makonyanko na yen aduma kakra ya no man PJ Rollins by makachiro open me saka bi wunim se me na me wo plot wo attachment so me so man pani JJ Rollins ehunti plot no ma di mi ankoso so ha ko sise nipa me di ja no wo ye de of fire that's what fire wanye di ja no sika kwa me hu de ye ya anti afei konkromanse hene no ne attachment hene no wuye no konkromanse hene ba ye sa so de attachment hene de ma o bia no ma no ono asate this year be twa ka bi sa be this year ya me ko first scan way so ati apata hotel no plot na da edika be na medika kokoto yi so ati ni nyina accountability me se me kokoto third hand camera me wo hwa na nipa free ye fan say office of the president there ba yes e be investigate me ka dey asem so say accountability wo hwa enye say bia wa free aba mu o even na bia obi abase e ba ba hwe no mam nti sa no sa wo ha Medasi Papa, may your birthdays no yamrena so. Happiest birthday to Mr. Godfred Obeng. Mr. Godfred Obeng, Mensa of Asante Fijasi Roman Catechist, and also Worker of Divine Grace Hospital. Michael Boatye of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Oh yeah, from Asumadu Dako of Kesmi Media. Blessed birthday to Mariam Dosu, aka Mama Zimbi of KJTL Dubai Market. Mama Zimbi, Chronicle Abuaji Jr. UK. Okay, Doris Abuaji. Doris Abuaji is CEO of Oba Penny Watches and Jewelry Avenue. Doris Ene Eyawawoda, CEO of Oba Penny Watches and Jewelry Avenue. And I no pay Kukwa Jando. Same country say Omautrin Kwasonko. O watches here quality, a class, a taste. O be a ball watch, be a dear dancer say, what to watch, papa. A very durable, long-lasting. Enti Doris Abuaji, Semen Kancho say open watches and jewelry, papa there. Come to Oba Penny Watches and Jewelry Avenue. Doris Abuaji, Chief Executive Officer, Oba Penny Watches and Jewelry. Kukuasi, happy birthday to you. Rebecca Frimpon of Bepoase, say Brown, Soma Utrinkwa, and Mrs. Grace Wilson of KJTL Dubai. Your husband, Mr. Wilson, Eni Mofrano, Manuela, Frida, and Pius. They are all saying happy birthday, Mrs. Grace Wilson of KJTL Dubai. Enjoy your day. Chairman Kwabena Jomo, former MPP chairman, Bantama constituency. Happy birthday to you,
from Honorable Bosiam Ponsa, Abreport Junction Assembly Member, to you, Chairman Kwabena Jomo. Philomena Boakye of from Ember Power. Ember Power, say Philomena Boakye, and there Wawoda. Ember Power, the host of Sompa Sports. And Anopay, Omautin Kwapa. Ember Power. Ember, say BBI, okay, dear. Okay. Nana Jamfie K. Torres, Berima of Efijakwa Abre North, Denase. Today is your birthday, and this is from Friends of Sompa. James Boakye of Etimetim News Site. Torres Berima sends that to you too. Ophelia Nefi of Prudent Live International. Konongo. Prudent Live International from Berima Drew Nyinehini. Honorable Kachite Kwaku Usu, assembly member for Anyefutu electoral area. Anyefutu electoral area from Berima Drew Nyinehini. To my son, Solomon Opombonsu of Galaxy International School. This is from your mom, Mrs. Helena Bonsu. This is Betty Boakye. Today is your birthday. And it's coming from Honorable Francis Konedu, Assembly Member Kona. Linda Appiah of Peace and Love Hospital. Linda Appiah, Peace and Love Hospital. Yabuama of Sompa send this to you, wishing you well. Francis Shanton Francis, X5 Restaurant Supervisor. Francis Shanton. And Sompa TV Morning Show, we celebrate you, Francis. Waho brasia wode som menua Kwakusa pon Bishop Eja eni so enika enne Francis ohu kanisi me ma otrinkwa abo amase me ma otrinkwa Boakye Benjamin Miami PA special aid onu so ma otrinkwa ene Nana Piggy George Entwibo Asiako ena Nana ena Agosibonsu wo mu nyina Yehukani Fosti, any workers nyina who supervise woman. Shanton, today is your birthday. Happy birthday. Abusia for me the musi hanamo. Bidin your mind your do Boakye Mote. Eye ya boama ejakon ene Kwaku Asante Eboanka. Kuku Ejando na Kosia Somoa my producers. Ya Grace directing affairs from afar. Nana Yaw ene Azuka ene Kevin. Omu nyina kabom eme de dwumadia fe kama so ani no ye de bremo. Sam radio it's sports time. Woni wo biti ne wo jejewo wo haw wo show moko no de niam soa wo a wo se maame ene hye niam no pa na meton ade amam mane hye niam e doso wo de kwachi ne eto ato pampa ne to twene ball so na first kan dwan kokro Tony Amano Natu a pampan chene ball as one a yuramu baby, no Johnny Cow Kurum, and this answer brasum panabo mamanie. Sama, mammy amenity war yeme, war kume. Nayina yemrem. Nan crofome hunamani. Qua now mammy re bois, one an inquiry. In Nemrei, the Aquadatsin Kosuku. Esware die free agreke kromoase enantifom ediba sofulai edi anko yakoka maamene sai uko sofulai ankra getenkete nyina so omoton ade obi amko school ba no ma be form ne makwachi are na wedi o mane nko school ansa ni ku toche ezu gina fon so se obesi we court na o sa papa no case ni nu obateme tonkra me ma wo ne akopi ukuyada so anfa ko to nkrata amremia me ubehia me sa wanfa ko to nkrata mo voice na wo ha me pese me bo ama Ghana fo buafu bebre because yen solution ye pama kura no na me se mo maame nkura mo Ghana mo maame wo hini ni na me kasa no woni wo bite wo ye wani ya wo de nioma soa wo a wo se mama ene mekwa chiri pa koton ne ma na ma ti hihye ne ma no de drosso na ye bie station fufuo bi ye ton ne ma pa
Wana efrem no. Mo pesa. Ye bie station fufuro bi eto ne menti. Hyehyene ema no mame. Saada no so piesie. Yero ho aso obeton ne ema na manasa. Uri ato apampa ne twene. Ewiram. Na first kan dwan ko okrom. Na kwabo maame mama ne kwan ode ofa so ne emra mefre no. Na hyehyeye ono ye no. Wo mu kirem. Enye sanso abrasompa. Bra. Na bebo mama ne. Ebusu for confession time. Ede en waye no hu a. Unya ya nkansi ana wagyaye. Ye kwa homa ne so. Ti akodana ne o papa ofia. Enne me ti e be pon says. Ye betra asem ni mu afria akoduru Kosovo. Ya said ye. E kwam de wasole ko fie. Obi asoma. Ya grace. Obi abaso yenko. Hello. 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 Bibi nti membo udin. Ede na waye no hu a unya ya nko wagya ya na ensi kura. Metia Sompa kutu metia obi bia na ewi. Ma. We abaya bia masisto. Na Mr. Ena netna no fanchen. Ni me ma meda. Asmi wa fanate timea Obedino. Every driver be a madrin. Me too at the age of 16 years. And I'm more for 30 years, sir. For the maid. What is he saying? At the age of 16 years. And now, woman, near Bema pa. The patcho Anne. Then what can for say inchi and I itch. Oh, for a moment to me, Warrow. Patcho say 15 years and our funny status one a water. The patcho Anne. Yo, yentio. Enti was started on with a major obi kind at the age minimum shade. Into one me a dama a fake a drew some a drew if here was a worry. Ama ya worry me. Minimi coonetry and so ma, Miss Face, see I'm no cassette. Me coon make she and that. Nothing can be a no fanaging one, it will be 3. Nti ene kwa mino ka se metini aka se me ba amene miku na wo na nye miku ba ya me wo fa ne ba wo ba pani na mpo no wo ba pani no me pa cho ane ne na mpo no wo fa ne gusu wo wali wi enyina ejiru wo fa no da so ne wo da me pa cho ane na da wo fa no oni yire na da kana fo me bi wo mo bobo da mo na me se ma din me mommy who ya menja me ho awon na wadi wa na dura na sister jigane ja kire de ada wo fa na de atopanko mami ni mu me wa na me na wo fa wa nyini ana wa nyini onim se ma wale me wale poti mu bi enso still so ne me da mini mi ku fia na kra wo fa ho adia na emu nya wo de Pacho say, "Unu ku hia na emu nya wo de." And mean see acting come for no for ho adwen kwa na wo mi. Madam, Pacho. Wa ma ye de o ma se ukuada bra office why? Na fa me Pacho fa wo fa ne number ne ma producer. Ye wi a me frɛ no ana wo mpese obeti se obi ate. Me Pacho ati me anything na ma frɛ me me kwa ya me fa na me bre. Yate. Abije, monyi papa ne number no. Ne enfrɛ no. Na nkwase asem bro, bro so ekura imu dodo. Akan no wo fa ba mom de otumi ware no. Eno titi brem. Ne mpo ni ho. Yanko, 1 and 2. Hello. Hello, ma. Me pacho e mo udin dia na waye no hu ana unya ya nka nsi kura. Ma de ma ye no me hu de bebre na ba ko we na me beka. Na mini me kun na te. Nyama nkoye kura. Eme. Ke jamatna wa me te be ye na yakopon adom. Nyama status de peja. Na nyama peja na afi de ogbo papa isu ada. Obone so ada na any say.
Ma ubone so emo like time odi bebe fie mastem oraha ofa ha se kasa kire ni bia wonte. Enti why dey? Timi ni madam fo bi kodi nkomo ana oye se oni bebi ode me beko. Na jamene na ko ye ko na ye konfo. Ti papa ni bi se me ni ma se me bo mama ni nyina na. Obo modi ya tire me ni ma bi se me nkikan sie ni na me ye ni nyina. Mba na mdi bi no aduane na mdi bi gu nsuo mo ma no dware ye na ma fish adam be sin dan me nu me ho akasa Na do di dwale dia na aye no bibi anya ndi atrawa de enwe. Ma jimi Why jimi eni e say ma why jimi o na said you ma o ka sa papa ho ase but why no jimi bibi basta bi wo ba ne so mbo ebutiani so nim say yale ye ade na ebey na de na konfo bi aprampo mu di poni say eti say when dey ma what try dey wan say na ye na odi ejawa say dey obeye bibi o eti di okoye ye medofo aboa samwa o ma mo o menu mi wo why menu mi wo me say ni wo de menya kra be ma na ye sen oh enye so wo ken ma na wotumi ne woda ma say wotumi ne woda oh isi ade enye kra aye basta enye ma enye yo me pacho eda ukua dabra na odifo pa beba na mu amode na se akoye spiritual no beba behwe mu nti ukua dabra why mpacho yo matema me da say asemuni obi ba be ma na jimi koloto hello mpacho good morning, good afternoon papa mpacho mo odin dia na waye nu hu a unya ya nka wanye yo mpacho ade ama hedu me ho pa ne se oni le bit na infie 9 we are dai oni le bit na infie 9 woni white 9 woni le bit na infie 9 ai okay na etina no ye abortion 4 mo ye abortion 4 ai lady na se lady na konanim nso na konanim ani betima o lady no de on way it is Zion when now it be si utirima na ya me ya ai au awrade hu ni mobo onse wa amwa no onse wo de wakwachu wo be ma bachi wo de akwa wo wa so de wachu be ma bachi wakwa wo awrade hu ye mobo yo wa hello na ai mama mo odin dia na waye nu hu a wunya ya nka wanye mama if I talk then mama we are not 30 years o mama we no waye dai na no 13 years okay oh ma so e ka me ne do si mama me say ma one day bin da me father be me o father mama me ko woni me sai o papa wo if I so en woni obedaaye I thought so me father madam mama say mo 23 years on my da abi je mo fa gay number ma me mpa cho gina so ne mpeke number ju papa no what ase ana wa ka bia bona kuna to na twena mai IBJ ansem Waldo e na Kevin so no ho so se de ono tete na mo wija so hello eja mo di dia na waye nu hu ana wo ma wunya ya nko ajai me pacho mene me step mother bi kotnai wono step mother kotnai pacho etimai na ode me fa ya kayaka bi libre mu ema atete be mu nti na school for am no mo ko school no mo ya we say ni na me step mother be no mo nti no omo ma me afitu say me fa no fa baby nti me ne fa baby se na be ya onti me nwo
send a hot team into into no this is Sabri, Mr. Mother, no, I'm a father, and the apple while for. You only be a master. Nabra, just wait. When 90, I wait you. Catch it on a number, baby, cron, quiet one year, man. But yeah, the no call. You went cheer, create as a free could be wasting. I want to say, baby, you quite finish on for one. A honor, the no call now, bosom now, your coin, I tell you, baby, a fire, no. Nipano, I don't know. Now I say, so for you, the almost also anyhow around crowd you into the map, you know, the amendment. Oh, me consent come here and Casapes, my consent come a crap or a bad idea for you. Nipano Kram, a higher man, Francis is here for now. Into the map, you know, the mayor. Bra, me pacho, Jinasuna, me phone number na. Techi mine out, what I saw. Pacho, that is here, no, the mind. Anka, me ba weekend, me frona. Ya we se metimi no wahia why ne enkwere be fa so why mpacho money crowformat ya monyo omuye o na so be dia wo ya be kwa obeju nsagu mu o wo beju nsagu nkwem ate mo amone nkwala ate amu show mboko me se wo ton ye ma na ton ye ma no na to papa no twene bola so na dwane first carnival ka dwane ko ma me ho enti sabra to mpa baba mama ne na bone ne dross Ghana show e ma ne papa no jae na wade wa anwo se wode akochi shedum ni adan yo wa ba bia de ni free me si program ya ye eyi nsebu pie se yanko line ben hello minu ampa chao e modin dia na wa ya wanu hu ana wo mu a wo benya anka wajae ma oni so kakra ma ye wa ne ente one no me ko me le nyom me de no ko ma no so ho aha nte me no ko no me ma fa na ki se ama me je hu ni makondo wo yire nyam na ade ko ne ma me wo so onko wo no wa fa na ki pa chai eti ho ahonye wakono wo yire ne honye wakono pa chai ama wo yire ne honye wakono chai na de wo baba akono de enko pa chai nsiano mi kachira wo yire na pa yire cho na mu hu de mo be ye ana untumi nkan so a wo no ba na ja akwa no tum na nemi a wani di na tra ba bie we de se nyi ana bende ewa hello 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 me ba cho mo di dia no wa ya nu hu ana unya ya nko anya kula pacho me ne be me bi ewoye me ne fa funa me jan hokofa me de koma be ma foforo na titi abe ma ndi me femu no me ame hu se wadu be fam ya hu se odu me femu pa hu se wi asin ame yodo wodi no obi nyi se na kwachi obi na kwachi na de ma no na o ka se me nkoi ba na me suro e na wodi kwachi ye mpachan na nipa na wodi nyi se na kwachi no onim se ba na ye ne dia onim se nye ne dia ba ono so onwo etu aka na no atum no waje mpachan eti ka benya ka de ba na koma na akra ne papa nkasa because I told them me film me ble oh wadu be fam wan kan wa hunu se wonya no kwafo ba nyame be boa wa ye be hu de be ya ye be boa yeah esam wadu hello papa mo din dia no wa ya wo mpa wonya ya nka wa nya na wo mu a wanu hu me fa sho de me ya no numu a me nya ya nka me nya ne se mo age of 29 years ba mi si su no emasem emam no ma da wo ya so no mo bru 80 me se me kan krom bro wa fa mapa be fa chan me tini edru be du kra me si oba pet no mo e ba yes and then nyina ada why forget ya na me ba cho daddy
Our talent no. Me pacho me pasa mi chance me ya fast and very 3 days. Sanka saadi ani be free ho. Me pacha. Me ya fast. E ba sana. Wo fa ma bebre sana e se wo ne ma bi ana. Me na we weska ka be se bi ase. Me ajuma to me am ka kra na ne kra na no bi ka na mi fi. Na wa ware. Me ba na wa nso still me sanity. Ntimi jai. Untumi nya ma asem no. Me pacha da. Anyway. You are me here more and maybe come here fast and 5 days in the development in Yangai. Any I just said, woman suffer pa na ye say spiritual and I say psychological insured na ma counselor why intigena so na producer fa number why. We fashion here. Yeah. Wo brun sama tinye megu nipa so. 20 ahen wa fa ma aburu 80. 20 no afa ma aburu 80. Yanko. Hello. Hello. Oba man pacho mo di dia no wa nu ana wo mu awunya yanko anye. Me kunye na ma pinke ni oya wo de me na mu. Ama mi ja no ko share baby e juma kakra se bi amenda na wajai. By stone na on tininjai. Ama no tinu ama ordinary nam crash on image I manage to continue be ma from me don wono so don NTCC matani na kambo by stone na me kunu me tell bi that be mana me nyan so na me tell but me kunu so maka se si our means but on timase na wo ba ye no wasesa on sesa do ye na wo ani ja na ko ba ko no ai yes o si mi jan like ono ni person be ja tu na me se mi ni ja ya wo so sister eni pan wo kum wo tete o ene wa jai na wo ko ene wa no wa ko fa be ma wo si ono ya wo kama ene we na be kan wa sa ba wo ba bi ogina na ogina ho wan sesan eti wo betina ho awu ante mable wai minya ho soso minya ho soso we so wai tira ho no nkum hello yeah jo oh ale na nyoka sema hello eja mo di dia no waya wanu hu awunya ya nka wanye kura ya so man prima dia maya manu ho pa ne se so panyin bia wajidini yidin de ne bi ndesi kakra na ohu me no odede me ma me ne yege so for panyin na de wa na ne yege ai wo fa so for panyin ne to mi mu na me fa no wo na wo fa ne to na wo na wo yege dada dabi ete se so for na dan wo gay burunsa mo betwa wa ba o ene hwe gina so ne fa o number 1 na ye do be ma cancel why pacho gina so kom ai hello and some were world medrofo e mo di dia no wa ye nu hu a unya ya nka wo yo masa kaka me woni say maybe na media down 40 e de me fa wura me ho and na ba de ye me be afene se me fa be ma na wa wale but me pacho ma worry e so no so be ma na da da won te de won sana me sana ne me ho ma ya me timinjai ma ya me timinjai wadanfo na introduce you sir paper time madam be say aka me ni kono and katapasa by them I intemote and what me say mama me na me pen na me ma be ma be say me na me see ya and no one no me ye ba ko pen na aso mi be ma be sin ne eti wo de ende wa na wa wo semu me pa time me timi jai ya be 3 months me sa so ma me ye sa eti ama me ni nye na wo ku ni se o masturbate sa a check
ana me town Enyama ku na anyama we ana onu yama wa enya ode so anu koda na nka wa fichiri mama ana enu so me na se me me ku ntama at korama ese ye hene cancer na se me ni ho ebiem oh erade be ye why wo de koso atie na mo amoye sa ni ye fa mo number ye de mo be ma cancel na ebi ma start last year for no ma start amoye counseling session no it free next 2 weeks ikono omo so omanya improvement ni ye de be ba hello emodi ade na wa ye nu ho na jana na ye nu mo se me be ma bitinai because when me be ma bitinai na hello ye tie o na ayema ni be ma bitina na ye dai na be ma bitinai na ni bu mi kwase ya nti me ye na gente me fa be ma by na na no ye masturbation na wale for so masturbation na ibusuye ama work am metan o si dia no busuye masturbation what did name that na the mensa na de oh na kisi ama wale kwa no so masturbation na ibusuye na work am metan no awo ne nda wo bon samu ye bio na mu de be ma tadua ne momu nya mu da eno de ed no na on sare se be wo ana mu de bi foforo jo jina so na producer fa o number ya be frɛ why ye ready hu ma yi bo no bron sama sene magu ye so obi abaso hello yadi ya ni abidio hello sama e piano hello radio ben ono so e bi ni si hello na ma modin dia na wa ya nu hu ana unya ya nka wanye Bacho, there 10 years me so jani between. Yeah, no way no. Be 3 years ni na ya dai. 10 years. 10 years. Bacho. E dia na si. Me so jani between. Asa na me sa. Woni so jani bi twempena. Ano. Ana ya dai. For panel. Ikini se me the so jani na so na bi no. O se dia. Ana udi gi sani ko she soja ni no ba chan wo ba something ba ka ken kwa udi soja ni mu ya na de ba ko she no te say aye wo ba ndai e kola no wai akola no mo se no anu sani obi ma akola ni ba akola ni papa na nkasa ho ni papa na nkasa ni nechi so me gusu ji se me din kwa ya me fa so no ka che ka akola ni le ba ti ma ni no ni sikati se akwala ne uni soja ni no nete hello hey ema Goliath ema Samson ema Kenkwan ema agentfo hello Pacho Modi yo mama srewa me no ba twempena ana na wo fo me ne metai unu oba twempra na oba ne ho afono ah me ja no ma sa ko fa afono na wa ne afono ma se down ti uja akwa afa fofora na no wa change ya wanya sei zeze na ngasa mo 22 years na ma san wa change e ma na change de me kan me ni a me kan se be 20 and na se 22 eseni woni yo ene wedi bra wa obetimi ajai we de anya ibi ana ade oba no so mintimi na fa kwa bro we ni wo utumi nye dey mintimi na fa kwa bro oba nka no utumi na fa kwa oba nka ho 22 years no na de adwuma amba to me electrician na ya adwuma ba oh mami
Ejuma papa. Eba pa nti wo de answer wo de sesa ma na. Na me nyamia. Woni we tena ya na ne ho afono wo. Ma safa wo. Strong spiritual marriage. Yo, ye be frɛ na odifo pa ba betu ama wo. Yes sir. Unto akonwa nsi wo dem. De ye wo. Me pese me boblan so ndo. Yes sir, we di o mobla wo. Who change side? Rade be boa wo. Hello. Hello. Na I my odi na why a wunya ya nka wanye. Me ba chama. Na me de nyawo me sase shebe ho. Won so masturbate. Ashana. What did ye pentoa edua? Me won sana. Na uni kun. Ashana. We start here this say. 5 years. 5 years. Na yo. Yeah. Now person ujai ana. Bachana me person ujai. Yo, rade be boa why? Na gina so din ye fa o number. Odi for pa be ba be hwemo na. Say masturbation ni de kura mu ma nyina ye bi. No wonder. Bron Samuel di ni pechi too much. Hello. 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 Lan is why share confession time. Only ni ada zwa di assemble. Yeah, but you mama ni me mama bo. Hello. Eh, wo bota na ma ni so kakra why? Hello. Hello. Oh. Hello. Na ma modin dia na why no hu. Good afternoon. Afternoon. Hello. Yati won kama me kasa why? Hello. Hello. Oh, abije dia na mo so afeni e metete ajeje mu. Ye dia ye ni ablu. Kofo di nue wo ya ha mu mani pani ablisi. Hello. Hello. Eja mo udi dia na why no hu. Yo, my daughter made a message. And the man I'm not say the representative. Nakwanya say me tukwan akudu ba akoyedu. Nkodo de ba na so. Agbona wona na de 99 ye. But so back. Timbe ya na agbona mo mo so me ko man kase. You tukwan timbe ya na so agbona free me sa. Chama say me ya dina bia de sisi. Ti wudi ya no. Ba yo, everybody be boa ai baby e kwa afofra ma. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, I am a modin dia na why no hu ana unya ya nka wanye kra. Mamba so makuma family mo. Uye quick temper. Asem kro runde. Because kiki makuma na ko family mo. Mami we dia wa abo ho mpae. Se wrade hu mobo na wonyi sa ofane ne santo akoma no so why? Wa twa fasting ma wo ade bi wo ho a na wa hu se ha wo na ese wo ne ma no twa fasting ma wo ho na hye no so se ada wo be fasting ne kura na obi ba ba hye obufuo e ba sa enyai fasting ne to aso ye na onyame be hu mobo why? Hello. Mami mpacho moudi. Yentio. Mpacho mene be manete mene na wo ba ako. Na mene makra na chi. Me ka so mami ska no mami ska ko sen. Atosu mi no de atosu mi ensa na de. One me kon ho na me ji ska na me cross enyin sen nti wo so one me ntina bi. Wa ko se enyin sen. Eba chai. Ai wonya o. Onye adweboni wo tirim. Ewrade be ko agye. Ai wonya onyin papa. Ni be ma tina wa tumi sole oba kukurodu fo wuro mafo ekotu anyin se egu a. Nyame na me be ko asanto asem we ama. Wonya o. Wampamo.
Crofonia bri pibi. When you be at Tuagua. Fanko has him free soko. Hello? Hello? Hello, good afternoon. Afternoon, I jump at your modi in a why? Then why you Mr. About 37 years, my worry, but come on, I'm worried now. It takes a lady beyond the career broken heart, truthful to the place. Bra, what's some I can you? Miss me, 37 years. Oh, 37. That's all right. Okay. My worry. Good. First, now me worry, not me continue the relationship, but ladies, me dating in the like, they give me a broken heart in identity. It's very addicted to masturbation. But due to that, and it's still me worry about me. What I saw here? Yeah, make that so and me. Nyame ntwitwanjo me pato gina so din ye fa number na odi 4 pa ba behwem why ewrade huma masturbation din nyawo chesema edi eyense wom emema nso twini twan emema twini twan semuni ema de yense wom emema twen oyire no so wabrochire edura najo Chaka Sunday, ni ye, mana ba koso, esumda so, ya koto kakra, malaiti na no nyade. Adai. Abusu samon kwa. Yankwa ma no so e. Obi aba. Hello. Hello ma. Me do fu mo din dia no aye no hu ana unya yankwa anye. Ma, there me ya me me ho ni se, me about it na e. Fana nyama ko yi pana. Control the trains, like 25 minutes, later now, the oil in the way, the Mambisia before, and Paco so a pa, instant quiet by anything. I said the instant by the country that leading on a minute order than I can say neither. About I said, the country is a nice mini man also now, or yet, the man not know that and I'm in the making. I don't know my son, I mean, say, the minimum of the CIA. Inform no selling family, the anime be good to me things and lawyer Yamabina. I'm some here. Now, where will me and not so no mean at an already end a bebow. Mom, men, no cranny send me door, first one, my second one, Mamma, or you could or better no as a pa. I don't know any who be pretty said, duty kind. Our Leonus were drawn out there, Kowali. No, some land and was seen to a becum. Now, 2 banday. For none, my confused. Now, first one, or ya wumpe. Cowpen, so dear no ya wumpe. Ama na kuma hano na bidika credia mama betwa konumuka mama na second one dey mama wata fomboko o bieni o yige now for second one wodro dey glow ebenyini now the onu so wa onu dey na kuma twa to draw to bra e ti won kokum even no me busi afon na eta second one na ji ba onu so a wompe no onu so meni said anji no be pete said ya first bra won kwa na nyina na woni gbayi oba ne kwotena da mu o ti dwene hu ye abijam fa last one enkomna na de nsam na boro yeso anu ide no kesi ya buga o hello eja modin dia na asie de kan se yiri na woni ni nti fa ko na onu be na msumo be bi edi wa twa onya ibi ese coordinator ki se na pi what ni se wo yesa no titi kama kitu bia mja bode mo yi iti oyesa na nemesha bitu se dali chi hopa yi le ko on mo on my class bia be ma yere about the number to me not that na person wa de cry na di camera ball na ahwa edura na dwa hu de wo ye wonu wa na de ade kro odi bibia na odi nsa odi nta china ba musa na nani ahahan na ni ka kire ni se wo abe ya ma no e na se about na on the exactly today we keep 30 minutes and 40 minutes obe man so dey think you matter you timi obebre ewrade be twitwaje why me dofo ye
Because me jana sa no say dia mene ni ya. Kafra. Where do say anye oba ukuni wa obo ho ada pa de. Confront no say de wa hunie. Onya ya bra tutwa na sem so ma no. Hey, be man ni beda da bi. Hey. Abraham panie me kwaso oda mu o. Charistic yan komra na. Obi jina so. Yan fa we nko. Hello. Na ma modin. Edi an waye nu a unya ya nka wanye. But ne ma ye nu me ho ne say. Na me ni boy bi neti. E ma ne. Hello. Ye tie o papa. Hello. Ye tie wo. Enti na me ni boy bi na neti. Na me ni boy bi na neti. Ma me mentie o na me ni boy bi na tie na to so me nsa me yi wafiri so. Oye me ade ma ne ye me ya. Oye ma ade ma ne ye me ya enti me de ni suo ni wo yawo. Na me de dome ni say onya dem oba bia ne ntina bio. Ma efi ho no me ma ware me ni me kunu ni me maneti. Ba boy no. Onya oba bia ne ntina. Ama ha no eteti no opama cho sa de me ye ni den na me bia kro na obama no sane mane ma no keke na me de dome no enso edini so den anya asem ketua ni bompa ye sere mane why ha se me de ya okasasa bompa ye na sere mane why ade atuso yan komrai asem na dru critical aye brody o kalistic ensem epie ha no anu odene odofo agi se so pa komoso anu odene yenkwe ma lady bedasi e wa konya kese a wode amami na mechia etiefo ani ahwefo nyina ebe metena sise ya no hu se kalistic nupa ye dia badwa so aye frɛ no Zahara mixture, Zahara G capsules, Zahara man capsules. Ana hindi heba mixture. Yendo imu nkomo, emu adanse ye eni mu nchechire mu ne de beso mo. Nodofo nyabre na nkomo ya hyase ye de yedo efre no Zahara mixture ene Zahara G capsules ana edi kan won nkomo twetwen mu. Sa duro we eye aduro a oba ene bema ana enom. Se uye oba na utiemi atiemiye. Oba bi wo ho a ontimi emmu ne nsa 5 years ni onya ne menses da 2 years ni onya ne menses da eba ne sa na ohaw pa no namu se wo ye oba na utieme na ontimi emmu nsa ontimi enya menses a mese me no to nchia ene edura aba ebeboa wo abustu ama wo menstrual flow no atimi abaye ene Zahara mixture ene Zahara G capsules se wo ye oba so na wo ho na innamu yare ene wa betena oba bi wo ho a wafa innamu yare bi tise gonorrhea syphilis eja no insunsuanso bebre oba bi wo ho a etimi ma ensansan bi a ehun fata ehun nyanika etimi egugu na himfi ho prekesen oba bi so wo ho a wo ho a bonsa etimi eja no jonso ya yawo etimi so eja na sisi yale se wo ye oba na utieme na innamu yare ene wa betena mesrew Kodra store pharmacy shop herbal shop bi eben o udi uduru ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules se oye oba so na wo ho na white pa anase odepo ene wa betena oba bi wo ho a etimi ma ensuo bi egugu na asabi pampan ebi wom etimi so ma enkekaya nketenkete bi jana me say amanie pa no namu se oye oba na utieme na white anase odepo ene wa betena na wako akon uhun sesaye bia wo aba me no to nchia eduro bako pe ana beboa wo eduro bako pe ana bedi wasema ma wo eno ane Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oye be maso na utieme no wako wura tokurobo na imu be ma bi wo ho a wate innam yare bi tse gonorrhea syphilis anase chlamydia ama ne be ma hi ama ne be ma efon ama ensansan bi ati egu ne be ma no ho prekesen be ma bi wo ho a me se eba ne sa ojonso ana obre na ochim
ansana Johnson etimaba o wa na ne bema mu nyina ehhye no o wa na ne bema mu ebo no pe ubo se ne bema mu adwan no bema bi wo ho otimi nya adwene bi se ebia odinsemoni bi mpo obi mpo na ato na duro bema mesere onya duro eye yare na wo yare na aduru pa na wonhia ye na adura ebeboa ebema innam yare na ahya wo so ache innam yare na ahya wo so ache sometimes o ho na ensofita bi firi bema mu ba no bema fa Zahara mixture no ene ni G capsules no enu ni adura bema onoma innam yare bia ahinta wo nipadua num innam yare bia edi 10 years 5 years a wako a uhu sisaye bia wo mu no unum aduro na ebeyi ni nyina ede afiri ho na say do we asa aye aduro won so a ebo odofo bia ono nko a ubonse de bia wadwale awie no na yese de bibi enenam ne ho no na yese de ahokeka nketenkete saa de we aye na wako ako ohu sisaye bia wo mu odofo meseme no tonchia Zahara mixture ene Zahara G capsules no eduro no abasa ebeboa wo drugstore pharmacy shop herbal shop bi eben wo uduru ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni edura onoma bacteria infections bi a ehita wo dipadua num no ebe yini nyina e de afiri ho odefo bi so wo ho a ulcer pa ene na betena etete no aduane to ne yema ohuna mane ondidi yeso amane hunu pa na ohun aho abosa ne boa no nyina ehyehye no odofo utisa na ulcer ha wadwen na wako uhun sisaye bia wo ma Zahara mixture ene Zahara G capsules no edro na abasa ebeboa wo drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules so the for ho na uwo weak immune system say do we aye dura odofo no bura ahodo ane ya twetwe mu ahoden no ane ya de aye Zahara mixture ene Zahara G capsules to the for ho na onkommo aye mere uwo weak immune system uye bibi kakra bi a ubonsa onko na ote so ubonsa de bia yare nketenkete te bia wa ye no phone bibi uye bibi kakra bi a ubonsa wabre na ote so unante kakra bi a ubonsa unhuna mane na ohome pa ubonsa wonko ade bia infections na hawadwen eko na ba onumaduro eko na ba wonko ade bia kata cold na hawadwen wabo 10 years ni oda ho bowa odafo edura enne mese aba ebeboa ebe boost immune system no na strengthen wo ama wa pomuden no akonanim SCP esita ejina so odafo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odafo die number C ebia na wakoto aduro no anase ukoto aduro no uhia chechiremu bi o de frɛ ye beje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Order for number you the screen so to the fa bibia e kire wadworo so a onti asie bia o frɛ ya ye benya daagye a kyekyiru mu na nkomotwetwe na duru ya duru aye frɛ no hindi haba mister na ya duru we aye duru a eboa odofo bia malaria fever ene wabetena wonko a obonse da bia waposo aye wo ya da bia tipaye obonse onko a da bia nipadua no aye hyehye wonum aye nwonwono untimi endidi enye kama odofo uhia hindi haba mister enu ni adura abeboa wo typhoid na abetena wo so no wo typhoid na was fedra kwa unhu sisaye bia wo mu odofo me no tonchia fa hindi haba mister na aye waduro drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo uduru ho a wo se wo pe hindi haba mister odofo bi so ho a ne sugar level no de bia obecheke na kosoro odofo wo sa wo ha we mu a fa hindi haba mister na aye waduro wo pressure na ada no dadwene no etete wo no drugstore pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe hindi haba mister odofo bi wo ha na dwuma oye na eden ogina ententen eche
oye adwuma wo eja ho eba ne sa na de bia amana pomden na atosini odofo wote sa me kamfo hindi heba mesha no ene de amawo kodra store pharmacy shop herbal shop bia ben wo se wo pe hindi heba mesha enu ne adura odofo onoma abeboa wo jalia bia ahinta ese woni padua no mu no aduro no ebeyi ni nyina e de afiri ho odofo yabekọ ya adura ye no Zahara man capsules na sa aduro we e ya adura ye natural herbs a ye de abadwa so sa uye bema na utie me na ne upe memeduranom a emfa nsunsu so bia enkobra wo daachen upe memeduranom emfa tipaye bi enkobra wo upe memeduranom onoma ho enye hyehye ele bema mesere wo choose Zahara man capsules enu ne adura ye natural herbs sa uye bema na wo premature ejaculation bema bi wo ha ye friend wo minute bema me patch sen odi boania na mesese ya sa uye bema na ochesa na ye twetweo ye teteo ye bon samrane se wo uye wa minute bema mese wo duro ene Zahara man capsules sa uye bema so na utie me na weak erection ene wa betena me patch sen bema bi wo ha mese esemna na adwo eba ne sa na enumguase ana aka no bema mesere wo menjene oba no na adura eba aba mese enne ebeboa wo enne Zahara man capsules se uye bema so na utie me na sisi yale chenchereche ene wa betena etete wa hawa adwen bema kodra store pharmacy shop herbal shop bia bɛn wo se wo pɛ Zahara man capsules enu ni adura ɛbɛboa wo na bɛma utɔ duro na ɔbɛnom no anopa 2 enumre 2 nom to aso na mmereye bia bɛma mese wayɛ yɛ twetwew ɛbɔ nsamra ne sɛ wa minute bɛma no onum Zahara man capsules ne to aso a ɛbɛyi ni nyina ɛde afiri hɔ ɔdɔfo saje number CBM 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 other phone number so that TV ne so to bet mafa bibia onti asie bia ofre ya entoboasem ye be kyerɛkyerɛ wase na da bia meka aya mentena ho emma yare na emma onya mɔbɔ efisa na asetere mu ayedene to the photo na mo na ko ba bia to waduro bia say ye pharmacy shop herbal shop license chemical shop bia ben wo de oduru ha wo se wo pɛ Zahara mixture and Zahara G capsules na ye dura onoma ebeboa wo ebe boost immune system no na aside to infection biase na o numaduro na wo de Zahara mixture no ana be mene Zahara G capsules no na ene ye dura ye de beja so a ye frɛ no hindi herbal mixture eboa odophobia malaria fever typhoid fever high blood pressure ene na betena ene Zahara man capsules a eboa bema bia me say ene waye mmira won mantam a ye bonin samarane se ontra one na ye nnoi upa bia Ghana ha ba bia na owo Accra mantam a okashi drug lane shops na wo ho nyina eton bi Ruta Herba Angel Herba Halos Herba chese ba bia ton wadro bia obenya bi na oba Kumase fam so a Ashtown ni murom ene KO so a okọ ho a Baseline Pharmacy owo Ashtown okọ ho a ye nnuro no abuso wo ho na Missy Herba Kolinak Herba Dani Herba Apidank Herba Blessed Rekwa Fredimens Herba ye nnuro no abuso wo ho na okọ tafofoma PFA Pharmacy obenya bi wo ho PFA Pharmacy abuso wo ho na okọ asafo so a Habme Pharmacy Jab Pharmacy obenya bi wo ho na okọ takrade so a Sir Charles Christ is the answer AA Mensa obenya yo nyumpa ni bi wo ho na okọ Bogos so a Unique Herbs enuo no abuso wo ho Prisia so obenya bi wo Unique Herbs na okọ Mankasim side ho so a Jeff Herba Abankaris Herba obenya bi wo no ho na me Ghana ha bia me say odofo ye ton aduro de ubowura ho na wo se wo pɛ characteristic for nupa na obenya bi wo ba bia na da bia meka odofo Zahara mixture no o no ma obebum Zahara mixture no ana dia mene Zahara G capsules no na eye infections ana wodi treat a hunu se eye nam yare
or so partner so enum bi na onum aduro no so anom toatoa so na obehu say infections bia ehinta woni padua nim no aduro no ebeba awuram ayi ni nyina e de afiri ho na odafo da bia meka aya na onum aduro na nom toatoa so menum ne ne enkase adeche a watom anom da bi obu ha onum aduro na onom ne na adeche onom just a 2 days time me da say my lady. Okay, order for message numbers in this BM 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 baby to wondro bia obenya nyumpa ni bi na wo to adro na obeya danse na waka se characteristic adro ne ye papa me da say yes we da say piwak na free what the garlic crojen the aye dro etu entehye wa kase mro so me sane me na etititi eno ni 3p garlic me hyashane so say etoa ehwe we pai ni tini ye kokko frɛ wɔn mo 0248928824 midima fo sɛ wani amawo a ɔgye hu die nti wa moya die dia ɔwɔ abua kwa agogo ha ya 0244774282 grow fine sɛ yadeɛ pa sɛ mojamu yadeɛ kokete so a wona wo so tia na etie uchima ani basa widie nani asai wayade awie na ahotɔ wo obatan wawo apese opia bonten eyege ne ayekoko ne no mo de eye digital e ba sentence na adwuma ba bi eto na duro tu aduro ye ka ne so ne nam 0244596532 Kingdom garlic capsules ne ne bitters wono no odi ka oye atomene capsules ay gel dauta crema so so mpe garlic pampa we ne bedu kaginamu ipacho eboa yi cholesterol afei sasaburo kuma yade stroke nyodwe yade kuma ebo kinkim Kingdom ginseng power capsules tremendous capsules 059728298855 IBJ confession yam fam yenu pe ni empeje second case koda no guy na oboy you know most of friends say ex no ndi ne dey say ye friend mo na ba so tawni enku en e dey sack because say choro mame anso ha adwen ne back ex yesu kopie mo ex ho atete brem Twitter ho no a yesi me video sui wo di same ho a nyasem ketwa confession yanko number 1 hello abije munko ya drampa munko fa kola ne papa nimra hello na ma me mo udin dia na waye nu hu ana wunya ya nka nsikura hello oba pe mo udin dia na waye nu hu a wunya ya nka wanye hello dia na waye nu hu a wunya ya nka wanye pacho meso dia sem meso me hear masturbation sa wa na wo mfie sen pacho mo 80 kafra wa igina su kom ne mfa number na mi se Ghana ha de se obi enu wa ne nsada ho oba bia ansa hye ne pantim na de Ghana ha de oba bia ansa hye mu o bia ansa hye ne dross mu o na basak mi enkwa o manu so kesa mu pe ni video ni bi mi ehwe fane ko ibije ni bere hello yeah mommy na basak ete say bache you no we dinu ma bone correct there da bi wrong ni ya bone say neba sak